Lomo. Syria college in answer rade on your Mukasia Maya. The one is here for 2 7 and go for share in Muntiano. Okay. Mammy Tia. Afoso bema said I'm sure sapum danger na so Eradia dom na mpai bonti bibia ye kama na ye nche ye tiefo ne ahwefo nyina na na de radio no mo fa nche ye afoso bema baby en nepa mete se ye pese ye tre ye nkwa ba mu kan wa hwa sense no wo ga na hafa na nyina ye bia radio na on sabeka ye life na wa hwe no mu dey cry say o digital dada sure on set that for no 18 radio stations so mo ye no mpeke ye ka ho e na ye hankasa mpanyimfo no so sa ye ne ma different crowds no se woni bia Sompa TV no patcho radio ne ma fa che ye ne ko Sompa TV no so na enen sam we ba no so nya futu sam ne nkwan sam we ba no edi hwe na editie so na obi atimi enya ne chefa wo me da ase okay ka botre wo mu a enkeye afutu sama me de brew no ka abutre wo mu a enka hu som orofo wiase abrabo na yebo no eduru babia se ye ma abutre etran yakoma so a enka babua na kibedi nkonim pa eduru babia abutre etumi etutu emepo saa na koduru babia abutre betumi ama nkonimdie aba abotre betumi ama wadi nim wabra wo bia gu wanimu ase na wukoyi wano eno tie na nwumere mebusaw se wankasa wabotre te sei pa na wabotre esitie me ka tro se na nwumere ka ya tobu ase etobu ase ni mu ne behu wabotre sedie wusitie Anoti se obi sheda ni abotra eduru babi na asam ne haja basa eti ye sheda nya abotra wo wiase abrabom a ena nwumere ma asam ameka acho ne se bibia ni wa ye sheda ni nkunim wom da biada sa abotra wo mu a wona kasa wotan wo no bedi wom so nkunim da bia wanya butre ntino baby ekowie wo no na ni kwaso koduru saa orofo papa bia na woye numkumfo na ne yire no hu afeye papa na ekokọ ba ne se na ensuo eto Asem makana fidie so pen na ensuo no ye se ebubo ba na epetepete no na petena no den fa kwa woduru ye no na ehọ no akoye se ntwonom kakra ana se menka ne se o abonten dan enti no na ehọ no porch no ewo ho kakra enti wo twam na nsuo no to no na wo so okogina o hese de nsuo no etie wato ana kwantuo so fa kwa wo kogina ye no se na ye mrantie bi na dasa danim edan no modam no record no nye se wo de maba wa kokoda no basa o ye mansem wo wono de konim de yi etu okogina ho no de wo twam wo nim maame no anim ni kunu no kobo ni kunu na mane se se wan kan ho de na de mrante yi ju yiri yo wenya butre papa na nya butre o ehọ no twe kotokuro di kuraye frisa se de mamni si ka asem no na akoyi no ani kuwa okona na yiri gina ho gina ha ye dai se mamni bebie na no so obeka sesei teta otwitwa mamni no Omemu so dia wo kamoja gu ana se o ma moja pia ye mfa ho nchew wonsom team mami na ewe na o se e jeli papa no obi anu ade envisia aduonu enwotwe ekone nkono so no ye jeli no akasa ye yi no wo bo akokoro wa ye musa se wi aso be ye dai
wa manabotre anya adwuma seka ya kachire no no to ne boase mpo seka nsuo no petenti won hwe seka ne yire ne baba fie na pokonko boda nim se oba no hyemu ampa we di oba ni dam ho o gina veranda no so ho a na otwitwa no fumfram seka to ne boase a seka nya botre a kamansa orofo dru baby no sadie besi ka asem na kiro no wanya abotre o eno ti wo bo wunua na ni so no oto fam wan so de biem ono so kwa afia sesa asem we si mi kroma santini nti anuafo atade ho fama me oto ni nsa team shirt ba kupu ato na nanom siedo saka botre ye adwuma oba warefo bema warefo na me ka kiro se eduru baabi a yanya botre obi be kan yire ho asem kire wa eduru baabi a ma botre nya adwuma so obi be kan ukuru ho asem kire wa hwe ukuru no na ne ma no gyegya mfikire wo no hwe wom na te sport wo no oba to obu ase no wanhwe ye dabi no ebegya wa koma yade ma abotre anya adwuma eduru baabi aka abotre wo mu aka ho so won eduru baabi aso ma abotre edi nkunimu a obonsam ankasa be fere orafo na nwumire dia wo ye bia no mesro se kanya abotre kakra dia be ka kire wo no emfa bufuo enkonkobusa kanya abotre ma de nche so na koma no enkonkoto wanya abotre nti no so sa asam be ka kire no enya mpa ye yiwadi afra adwumanim asam na ye bo wa mane no saka wunya abotre a ena ka ukobusa mu a onse na ntesa no wanya abotre nti wotra ahye ukasa ti empanifo atem ka abotre wo mu a enkeye ena nwumire meka kire odede bia se wan kasa na die bia befofo wo bia no a wo se wuhia abotre bia no ena nwumire meka kire se to bu ase se abotre wo mu a obonsam ankasa befere eye me modofo sei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omona samwa Oforisuo ya dase enchia ya tifo ni ahwefo a omohwe na de tifo no bacha na ebeka no still omo onye ikwa na still omo ntie because nipa bebre show YouTube omohwe omo ti website mo ayencha me mame na na ma Sharakuba sana mtia akura metasura sana minya na makoso nini Sharakuba bebia obi anu obushia echia mo pa Oforisuo abotre kan sa abotre nya abotre timi tutu bepo e wasa akasa no ayetaka na akase ewia sinsem anya brabo mu nse ne bro no so ayete adwuma mu nsem Oforisuo se o kase ni nyina na ubedi akira abotre ne bayira ewia se ye ono ma mienu wo wia se woni pam ba kon sebe meka ne se sebe mpredwasa ye wo bia won tesukoko e won anum sa na ye se meka no bia won tesukoko nanum atedu me bia jaiti fita anya de bia na hu a sebe mpredwasa esese o ma wakoma koso e wo mu se edin Oforisuo branche bi akromfo gene noma na no susu se bro no wote so no abrante bi wote wo ene yes anti de bia no otete abrante de se ade bi ebesi bia no sa abrante no na we na maami bi twam no mo yire no nipa bi yire na gene bag ene nam so no na de ayira penti ode ko hye odi na ni bu obi no okobo nipa ndin se we de nipa somasi na beye idu mebi wo no ma ode kokko ya ade a o fele ana udi fo abrante kekekeka no zade we de nipa somasi na edai ebeye satam nipa no so kra na sabi wo susu se wawia wada abotra wa nyanti okobo nipa ne din ya yire abrante pepa ono kwa kobo ni bi no otwa na ni se onu su hu no
ɛna ɔsɛ wo ba wa bɔ me ade no sɛbia mate sɛ ɔsɛ wo na wo sɛ me nam fae sɛ nyam nam fae yɛ nsua asomasi gyira no de bɔ no edu bebe fo so de pesa me kan nyane se yesi wukru nye yesi wo ire nye nipa na ne tifie ne yesi wo nye eno nkyere se so obi be ka cho so wukru e wo ba bi a ese se e dai wo de wakoma ko ma me na ni kunu epon wadwuma a mko ye meeting hotel na akaya kefo yi fa telephone na de me hu so kun ka pake hotel asomasi o se Mami anya butre 590 share wan shatare kwa 19 no share 2 car kokko na ade a wode konti woni se waso ne kruma wie bo onim se ho enom ko hia hotel conference ayi meeting speed or different fie ba no na nya asem keto because on person ni kru na ade na wo no obi bedi bi aka no into oba with the vim o you overtaken aminem Oforisuo kana na wo ntinka onya abotre ukun obeba fie na wan hwe asa de nso unya eno ti ne yetu nwofo no de ye kan on hwe abotre ye kan obi wusu ni ti ade we me de mintimi ade we de mintimi but ye de tufu uti ebebo ba ma no de beka chensa ye nya ntie bi se ukun wo yire se no wo kwa hinfon ni wanya accident ho na nipa akaka ne bebo na mane no otie ye no se ene me wa na nipa so masi beka se na wo ka kire nse ni kunu e de ne ka ne si hotel na bi o do ba sho iti o ko no kra no se be nyina kan nyabote wantente ne se sa ne te de ne sa de na ekun yire ko so mu kana na be me de asem na wo ka ya wade bi ho no mu a Oforisuo ubetimi de ato obi so na ubetimi de ahye obi nanso ususu sesa nipa no ade a waye wunti no de asibia na ye ono a abote na ese unya nipa bi anya abote mo no ma bi ekuta omo ananka no den emo omo kodru ba bi a esesese be ye omo pia ye peja ye sore no ahwere wo mo abote eye na se wo benya abotre no Oforisuo no ma wi ensafo ahi wo wiase o eno ma bi etan obetimi ju obi ntokwako madam fu bia no friend lady bi na friend lady no na lady so wa sorry na madam fu na ne ho akodim Oforisuo phone na wa de friend lady na so wa sorry no na ye bo woni mabele ma me na so de no ye bo woni mabele wo a chese wiase nyuma ye bo no oben so wa sorry etodudue mu a wokoche oba no Oforisuo yenya no nkunu abrante bi twem no emetwo ma no sa ale na obi ba wo bo no sa wono susu se aye ne girlfriend di do opeso ye no but abrante na wo twem no so ni mu abo madam fu funfram because twede to ne hi edumre bi a enoma bi ahi nenso ene topic da se abotre so wanya abotre Oforisuo obetwa wrong meet edumre bi a wa wo ma wonu omo wo fie so ofra dwuma na ko fie a asema me se ba ko betima beka to ba ko so no wanya bocha hwehwem Oforisuo se wo kokot jeje odi asem wo se wanya hwehwemu ye na wankasa wo so wasema e beka je no Oforisuo wo ye hwehwemu ye wo criticize obi se na nana asem na wodi ye no na nana nhwe asem ni mu ye enti wabu awofo wo so de da wo so hwehwemu ye ba de pese ka che ni pada se ni bia se ampa aka ni pa bra bon wo ha obi betima beka asem a kyerɛw wankasa wo behu bi abotre no ne nkra bata ne dɔso wa wo behu bi wa so bi so betima beka asem a kyerɛw Oforisuo tititi wei obi betima beka obi ho asem a kyerɛw pa wonya obi a intelligent wadwe ko akyira emfiti prako pe ate nya abotre ade na me papa kata kyɛw mini ni sa ye me hu no ho no mi wi be mpese me boni din awode ma me mokora na me nwiai etimi kɔ no akoka masema kyerɛ katekyɛw na mene ne tika mu a na o ye din komo okɔ a o je o mo no me nipa bi a me di mani hwade pa o enne nipa so masia beka se why you see
na me so matena se redi amu se no omra samwa onye sadi weda ampa eto obusa okasa na machem da bi o se okomo no me kan me se wonti me yesa but obi anka odaya no ye obi abeka asema cha na dwumre bi a wo ye panimu na se ampa nkura hye wase a tobo obi adwuma bi a wo ye na de ono wo ye no de ono tincha na nya ne fe de otimi create asem to nipa so ndu obi na ye leader se wo fie leader na nya adwuma nko efie ba bia wo bia no wo ye busua pani wo ye police pani wo ye judge wo ye lawyer na se lawyer fo obi wa obi timbeka asem che lawyer mpesa asem udi mame wo se kirem o kiremwa na o chene se mo otimi chawo se asem o emelusu but ye nko fie na mo nhiesie asem no because wa ye hwehwe mo hu ye besre entai obi mfa kokko enka asem nto no so okay nyemum ye nya botre na botre kasa bi ho no esa botre dey be ponye so yize ta botre so etimi tutu be podia na nya wasem na da wo so no ya wo ko create asem ato obi so tobo abrata na oye ko boy no akoka ko twa wrong mate ya boni dua afi na onam ko ekope sika ko da ne dua because one e create asem no bai enti abotre ofuso abotre dey wo sha abotre ho a 7 peduasa obakoto amnem okay abrotia Ofoso beba medase na message ya yetiefo nyina Crystal V ne Mama G ne Masofaya ya chia mu nyina Masofaya o UK Crystal V o UK na Mama G nso o US ebusiafo bigi ne ye wagabe mu nyina ya chia mo ya femo papa ye na ofoso beba abotre ye yesi wonya abotre ko nzongo kurampo na wonya abetepa edi ena sanso na wonya abotre na wukuma boatate a wotimi hu na koma abotre eya na eye se wanfa kukukuku anya de na se woto bo ase a enema nyina ewie mu de ede mawo etoda ya na ede se wobenya abotre fi se enipa tachrema na se nipa no betimi akwakoka ebufu sembi a ebetimi ahanyai wakoma ama bia control ho kra ya na nyeye na so se wotimi sha wo so na wotimi ye ko mu ye de na wonya abotra empempi na ne ya wankasa no etimi boawo enipa pi akwakoye sankotro asemu a woni obi nya ye nanka wodi bimpa na so no esai abotra wanya ne ntino enne wafa ho akwakodifo eno na ya ne ye kan sankotro no enipa pi abotra ya wanya ntino enne wakwakoda afne mu ebi akwakoda ne duafie mu ebi atwa wonom enkwatia enam abotre bi a wanya nti ebi awade agugu ebi nso ayonkofa ya nanka yonkon betimi aboa ne pa no wahwere no ebi adwuma de abɔ wonom esan abotre bi a wonom anya ntia waba beti asem ewo nachi ewo adwumam ewo fiem ewo asafo empotamo ya wodi agroko wanya abotre kotu anamobi ekire no ohun se sa anamoto no otu ye no kra no nanka wo se wonya abotre ansa na kwhwehwe nsemu ansa na bia wanya eye asem no ho anu ye nso wanya abotre ntino akwakofo how they are bread and ba bia woda no enye ka wono nko a nanka wona ho nso akwakowie ni sa ye nya abotre ewo ya manyosem ya ye nimu ntino ama ene ya ye kasai no wobi di kukukukuku wobi di ahoodensem ekodi amanyosem achi ene ye kasai na ni baako ni ho obi wo ho a wahwere de nkwa obi edi dem ya ye kasai sesi aso no obi edi amanyosem achi wa bla wa nya abotre ewo nipa bia wodi na chi no na asem e kokan ne ho ntino ye ne oda ya sabia abotre ye Voso be ma wo hwe Bible ni mo a Christians is na so senka fo ne timiensa ichemu nso bi won be ka cho se ye wo bre ya ye de ye kom ene ye wo bre nso a ye de kasa enye bibia na ya wo be bie wa no to da bia ya no ayo ho te se wo kra na wo bu anichie no wanya abotre e won nsem bi ho e basa wutimi kwa wanim wo ba bia wo pesa wo ko e basa nkonimdie ye wo de e basa nipa nyina no e kire no wo bepe wo asem ya kan sem bi de ato so yese ma ye fanto so e ba ne nye ho ade no wankasa wonim se nya wo na waye ye de ato so wanya abotre ama wo ho wanya abotre amanipa na wonom so e kan sansem ni ntino wakore ate amene e de wo ye de bi e na ba beto so ye tete awade ase ye tete ye mpratwe ase yankasa ene enim kwan ye fa so ye de ye nkwi enso no ma nya abotre
obi beka mi kunu ho asem de kire me a na ye boa na behwe watam obi asi ne car front na wo mo ne nam e bia brepo junction na se bia wonom ne nam kofodua na se takwa baabi no eno ade se me faafo a didi atam na chese me ye mi kunu basa Osi we de bi ntimi bi oba na no ya se de bi mi ntimi bi na mo awade abo yesi baabi a wotie no obi nya ya na nko aba behye ho ene ye kasa kire ma wafo se wote ukunu ho asem bi a eya no wanya abotre kakra wo ye be ma wote wo yire ho asem a eya no wanya abotre kakra na wanya abotre na akotu mampamnika eteki decision bi of so be ma wan hwe ye kire no wo de wonsa behye manum yesi I don't know. It's always at last. Me who yanka we no na catch the ama won't me and reverse some of the decisions be a before ba ya na wodi kukukuku ye eye no won't me and say wo chi and some ferment ye catch obi ase nya abotre na wonya abotre betimi abofo so be ma me for anunsi ase no. Okay, the nation sang abotre tutu me po. Asem komo nyame nshiro ni pa bia wotie senior contractor ko video ni Mr. Yabo already nshiro mo na when should do bishop read condos man and the back of now. Sansana mammy and it hotel, goes mine and an aquasibo sompra, a radin shanana, a just say so or juso, a radin yanacasiapa. Was you abotre some Abraba ye boni we are singing them exams are F4 abotre, Nance one your own pass it. Saint Tina Nefone say. Nipa no odi people's questions na ma wo no ono na ehye wa hometie no oni twa ntroto so no easy say o settle sa questions no ba say wo be pass aso say wo te a wo ye din amana twam no eno ne ngomo no eho na ya agan no eho na emu odine no eho na problem ni nyina wo no eyampa prot no wa wo dia ena na na sa pretend say nyo no kura na science english na wa wo so kai pa za ada no wo ko na na him via this game mode ni die no na tu fo kura say ye ne boss CBC na ne mango ene de na na so wa anya hwi o question no na emum ye de pipa na ma wo be da pa say ade a won so watu anim say wo de a wo be ye din no ahwe eno ne ye tu fo say abotre ne ye na na esisi wo de so sa abotre we ye yasinya na ya woni abi wo wiase awrade di je nipa anke hiase awrade wa hane abusa no question pe ni amekan na sa nipa we wo se kunya ne ho abotre enti wan kan tima wuntimi na so me ba wo uma abufu ana atwese kan twa nana udi tuo kobo nana na ewu a sela na edi asase na bere wa na ni ana na ton ma no obeja ide ama wa na enu nti ne adwene ho ane aka atwo se nya abotre ohini bia bedi ade ni fipamfo o prenu bia ampiri bia ama no ko na bi wa afa foforo enu nti obedi akonwa wo so ma abusuan nyina didi no ka wo bom no odo wo nko atotankuru wo so ya adehye ni bi enu odi wonani na na nya abotre enhunu se wa be leader wa ya mo nyina na begina saade no so ano mo de ko du bo ne de bo one day pani ayi mpabo afri na ase abotre wa anya pese wo mu ka ho wo mu nka ho me no mo nyina bedi ni yenti yadina na evra akonya so Ugozo abotra ya ade aso nipa wunya bia ho odene wa abrabom na watamfo kora ntimu nanso sa wonsa beka sa abotra ne ye problem go tomre bia nsama abete no wasum no wa wutimi gada abotra na abotra na asa aka jose midi we famisi njene fa bufuo ko na we di wotizimu because time nkomo na abekọ akote no nipa na wo ka ho asem poto no enumere ya na akoyi ni firi musuo mu no waka asem ni bia nya asem na akopa ache so onua no ensi bie mu wabeye wo na akopa ache no wakiri poto ukopie so wanka ntima abotre ni nyiniti nanso afutu sem ne ka ache ne se ne yasi wo fie sesie ya wahonhona wo so na achechecheche no nya abotre mane ntwam ne bia ne di sumu fidie ebia ni pakro hunu zo ni da ache bia enti wo ya ade ebe hawo ebe tetu ebe ma wakoda fiase no wafiri wunchira ho enti wo kriti keke eya badinya abotre wanhwe yi no ama abotre ama wabobo ano amane ne esan ya obekọ akotom no ompe school ni akora
a yesi chiche ni nkyire wade na akɔhɛ bi akɔra ni kada na chiche ni gyina nanim kɛza twe kɔsoro na wasa atwa fa ne so kɔ na wo cheke wo pen so sɛ de yesi discipline mu ɛtia mo ne nne akɔra timatwa fa chicha so kɔ wan kantima abotre ne mma wo betwa ba abɔ n'ani ama na pa amachina abusua nyina ba be hold responsible ɛno nti ne yɛse ne wo yɛ na ɛtan de na nso anumere nya abotre Ufoso na mabonte so hunu nua bi anka obetima to ma memma so be 10 or last size na bia bibia mena wo so na apese ofre no bisa na asem na wo susu so ye oba ndida bre me se ope no na watua fa wo so kwa wanhwe ya bokọ akoso ne nsa agino dia pa ni zum se wadi mfie sei he na wo kwa wo prigigi panyini fre wa ne nam panyini so sa no but ye say nya abotre enya sisa nya abotre obi di sika wo ahwe ni nua school amana wie ene oyare da mpa so na yire mfre ni nua na waye ne se obra na ohwe wo no niema nkoyie ma ne ne efu ni nua na tima ka na fu so no yalefo ye ka che no wankanti wudo ya de be sori ya kwa akodi ewu eno ne ye ka che so wanya aye papa na wie dure nya abotre na ne omu ye bia no omunya nko omanim abotre ne ho na edini so ni panya bo nipa bia so nya ne ho mmere ma abotre timi ne nante no enkunimdie ba nanim de se fam bebre a utimi se nsema na etoto akwa no na nke ni kwa so nya abotre na ngo so obodua wo kwam na ngo so wo sekwase wo kwam na ngo so didi nkofo wi atena na ye bebaba na enso no agada abotre no be ne den ofam David the same thing onuanu mo na yekuma ankosa mpanimfo na emo ye adwumadene nanso ne apam kuma ezo wonkosere so eseso ye kan so sisire ne agata nyina wo kuma wonya nim ndie bia nim nyansa bia ne de na kwakoto sa ama ne nim se mo anwe no so obeda abonten so obeda ye mfa ho ba nuanu ma anyinyini de na de mo ho nto wo na David sofa bata ya abotre odi abotre fa mankunimdie pie ya kache ni otie ne dai se etomre bi no ama botra amoa waboboa no obebre wa adwuma bi maduru tama ye betu akatuem tama be didi yie no na obi asete confusion se be ya be act ni akase omu ade ne nya bibi so agina wo atiko na otima take place ya botre na wo se wonya ondi oni wadwiri ntia wabosa apo no nti obeye ne tantantan ai pie mpanimfo no yekesa ade aye wanya ade enso heda aye de aye na wankura wakoma na waye bibi na afedi ebeduru mpanimfo anim no na wo muma ye akodi fofem fram nya abotre ne man ni konkom wo so monitiri so itiri mu poni nsusie enka ono ana boboa no no mfa nante onkonko nanim odi akura ni ja obi o odidi akura ni kope bia de ode bode ata ne nsema huwa ma akura ni nsema bomvumvunya sei wanya abotra ade no aya ahina be kwa go teki amua ofa panyire wo fie me pacho me benefit school ba fa aduane ma no akura asia ye kuro se pacha ye ngoyo ofa na de ne nsa wo no ye ka asem we echi odo so wanya abotra uduro no ofa to wa be boni zumbo nkum ni nifa nenso abasa awie nti ye se ye anya abotra ni ane ne ye adwuma no oni ho a utimi ye ne de eye wo de ka ho emiye nhunu si woni ho ba one day pa wu ni ho na de report ko so onse na de wa ama onse me nko na mebere o me ye nhunu se chese ono na ye adwuma ntifiri ho kokowu but oni ho a ye busa na sekura so wokoto ade na wo bere akova na chi utie we no ma eya ba ne ye ka chiro ne se nya abotre eya abotre futu na ne betim dia ma ye ni bibia be ka chiro ni me se fo abotre nante ebeboa wo wadamfu ni yesikani o eho na wudidie na wotwe wo yonko foforo so ono so nko papa ne ye obema ni bibia di afedi owura mu ne nko a ye tan ye jiri ye mpo ni mahwe ampa unkoti na ade na jiri ase wo no ne kokose opoto se wakazikani wasem enti na se ye nkasa wankantim na wuhia na ofozuo wahwe a obekeka no afiri wiase nenso aye wie eya abotre no a awrade nhira no abotre okay anote se ka wunya abotre ka wudi nkunim eno te wiase abrabọ na ye bono se abotre wumu a ebeboa eno ti na kro bia sante kotoko aka to ho se abotre etumi tutumi po na kamepo ni tutu ye ize 055131 0551 0548 0548 hello baby afre wudi Avoso Pizarro ni me do tin kesu no okay Pizarro yentio
police station down in Chepe, Golden Touch Baba Shop. Okay. Now, also, match out of a for. Now, also, now somebody to a de papa, Sankaunya Betra. Now, also, when our penny now, what bonus says, our quiet bimu. Now, but last way I can. Or penny now, or you clear no so when yan who ye was scap and what can a Buddha a Bupata Kaka. As you were now, or Chenibucha who yen a Diana who's up to credit a chum, Afan a Bupatano. When Yabetre, I was sorry with 2 just Nama Shabuchim, and ordered 2 up to Greenwich. What the 2 that you know, a bonus of Prinano who will be Patanim. Obias one Piase, a Bupatariana, a Bontada Mujane, no one who saw, and also did that Toma, a chapter. I say that job Bupatamano. Now, Sabre Corners, none at day, baby, a Bupatano. Now, Obias one Piase, for no common chair, and then Piasica, Chichi did tad down there. And the sharp to dining cow. And Jabra would chaff moon in a golden ashes, and a dia or them cow. Abriconas many chicken in a what bread in an Canada demo. In Ashi, Shanko Paying Abatra, Sassam intend to host with the Dasani Biano in Abatra and Coco. Also, Pizarro Kinkers Macau. Okay, when Yabatra, come Manosa. Hello. My Joe, so, mammy. The trail no Aboagye Oforisuo. I'm a chairman for corner for na abotre sama ye kedia to me Oforisuo. Me me ku net dem wa da kona madam fu bi ba sa kama check akra na bi ku use of oh I said there was na ya painting it green was Emilia who say or 4 miles but who said the car is one number jam and one neck kicking on the courier. The Korean and no one a calf of the baby Diana Nicholas, and I'll call him. I should not Diana say, oh, the question was, I dare son, the crown because chair would be not a train with a nice idea, but my chair, any kind of man of my best. I was on the door call him, I said, of course, when I'm a no for 50 free for me to know what to say. Me to be crucial there, let me mention. Yes, I'm mistaken in the scene. Okay. I tell young papa. Hello. Hello, Penny. Baby, I'm free with Ding. Abotre woman. So, what I say, I kiss me, yes, I should acquire Western off. Okay. Marvin Chair for Lumba, no bigger form of Virginia. Now, I said, the Penny first, Abotre, until I do 1 month. And so only have a special now we are ba waware ukunu kwa bontre no bia bedin konkonsa kire o se ukunu o twempra ata na wanyanti na waso akuma mu gidigidi na ukunu ba ye woka na ukunu aka e no bo so na o se tuye na abotre wanyanti ukunu ya ti no ba waju dem e komra kra o ye ukunu te ese yi no nti na sere ye nua mare mo afuto de komampa wonya abotre ekonzongwa unya betepadi kede me nya ba ne kae no me tiete be ko ba he ma na bre ni wa akis me macau. Okay, hello good evening Oforisuo my Joso baby afrefre wudin ya famous Steven Boxley Adam me ka safe kun ndo si Steven yetio yo ya ne da masene futu ne nchecha adam de nya mode mai amayo nsi ya famu ni je eni ni nyansa ne so dia boy bra na sama ya kinsa buteji asembly mu bi pa na se wo checho kunkunu kra waka ho asem ato ho o he Yakob chapter 1 verse 12 wo se nshani ni pa o to ni bo aso nsuhim na so ne fi mu totota obinye nkunu mabotri enti abotre na ye ka ho asem no ni penyina na e wo sa adiri bi na e ya ade ya de dum because abotre no Sawunya botra ewe ni nkunudie enti mon sama mo kan o se ha me yipatie nsomwe na obia fa se we di kiritim de bone bra because abotra ya bia eni odin saade bia wo to bo afia eni ko wie enhira de mawo se wo ho na obia be ka kira se wo ye ko twentena wo baby eni pa na bi ko wo be pen so he na bia mawo enti o se wo to bo afia nya obo bi to fam se utinye pass samso he no a ekire ni nhira but we people do on one o ka so nkire no a
odi kiki akoba saa ebe wie chire no na akoye ndwase bi ama ti ofosu oba bi nka no e wo mo nsam abede mai eni ndie no e na me mefa no okay abotre wo mu a ka hu so hello Osei majo so ma me majo so feso Kasafi Western. Osei The Kasafi Western. no okay yeti owudin Baba we ka close them. Abutere Aboagye. And I was not say I will be back. Also was no I want to be back. And I want to know what to do with it. And so you know, let's say go back down my phone. The young family will do. Okay, something about that. Looking down the tree. That they are commanded to do. You made them that one. I mean, with the mountain. Okay, abotre wo mu a enka masa. Hello, Yeah. Ya jo so, when you? Cause okay. So we have a this is the and you have the threat here. And you're going to let me say, Okay, hello. Hello? 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 Hello. Hello. Udin, baby, I'm free. Hello. Baby, I'm free, Udin. Hello. Hello? Good evening. Yeah. Everything. Come up, now swear. Me doing the idea, Lima. Oh, Aja, my man, and put. Oh, Debbie and Tessa. And Tessa. Me throw crowd. Oh, me, mamma, back up, permit between your son and some gum is once my boy sitting in a danifita. And my friend, no, but that's a mention. Yeah, that's it. Tinyabo Trema. Ma pe kankana nura futu amotu yeno. Oh, na dama kuma muka. Okay. Yamen kamo ho. Amen. Na luma die. Na niji no horo. Okay. Waye luma one ho. But wabada na luma two. Okay. Entimichia mo yina. Okay. Haja Lima, me mama pa na umfa Asem Mpe Nipa ni agro. We ni passe. Hello. 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 Good evening. Majo so baby afre udin. Pacho be free just time. Yentio. Pacho asema maka nyune da makuma kufa. Udeka se muni makune muna mudika se muwe. Adoni abotre. Abuteo na se big die. Omutu ni se wo te bia woni power bro trade no mo febredia sintem no makose yo. Ide bia wo anya abutre na akoda ni sembe trade. Okay, hello last caller. Hello. Baby I'm free with you. Hello. What you mean? Metonka. Baby I'm free with you. My volume no for me come on. Yo, me kasa fi kwa kunyuma ba so tifi. My TV volume no for me come on. Ko from. Ye ni come on. Me kasa fi ba so tifi. Okay, udin. Me din na siedu. Okay. Kwa kunyuma. Ye ntio. Abotre ebi mu ni no. Na me sister bi sa na oya ya. Ni kunu wona te so kunu wa mpra. Wutie me. Metio pa. Aha, ano kunu so ya na ofia banten boko.
no ba ba tra kwa no e te ta se obehu se ne kunu no fi abonte a wo ba nti oba no betena kwa no ne ya se osomoda e no kunu ya kude no bewura dem ho no nti e akra bia na oba na afa ni ko ko da afa kunu to mo dem ho no afi de obo puru ma kunu fi no kunu de se mo he me ya kwa kwanti no e se afi na wo ba fie e fie fo ya so le he ya oba se na pena ba ka fa kia wati wono na je abotra wa nya tiko nya abotra nka bia wono kunu tena ka sunjuma nka amasa nka abotra de bion kunji. Okay, abotre etutu mepo abotre ewie mankunidie enka ohwe wabotre yia enka enimguase a kana ebeto no ka amasa maka chiro se ansa na obehu se oknama osipata so no se enyu obi ne man sisi wa na chese enyu ono anefo ye de bi obi ne man so esi wadwuma ko bi adawroma na sabi nya bi ede besem ye ko computer so dwadie emna sisi ya Abode ade tinema no dutu no oba mi timi kura so wa dutu ayo senior me dey ade adanke ba product am me ti de bia me na no mu no chef danke ba product we dank extra we no ma ho tutu ni na ebeja senior na misisi nso misisi ene o so problem there senior o see dank proke okay so no dank proke okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nya mi sha mo njo ba ko danke ba tonic we ma bi mi pa na se na mtimi ni na na mtumi dan so mi ye bi no we no o chale me taibo pa sa sia adam fight okay na so se ko ya bi betna me so ma me je me ho enje jam ne amuja nko na fi esefifi me to mtimi kwa mfa me to mpnase na so mi sia dan fight okay aboa me pa yini na fi no yeti madam ho se fi beti asate tele boy ya Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjegede nkratoi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Bees Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Bees Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Bees Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Bees Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Bees Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Bees Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo ni pedua biara pomden ene na brabo mu ne yeye pa enye brakasa nko nuaban ne nhaban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwenunu ahodo a ekọ anim yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi ni pedua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkurate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkurate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to King's Walk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum. Okay, yamahwefo ne atiefo nyina adwo ebiem eba Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa TV na waso eguso a utie na wohwe yen efafiri ho no wodofo nrada makatro se Sompa Asem Mpe Nipa yo tententu se bawfo ye boyen tabamu a ne nam soro ne sai enam fom na enwa de tabira asem bitro ya pronso
Abranti akwaba. Empom to say. Asem wa de bedan no boneto fama. Kasade. Admission by dating to say dating to na kan ya na say and focus kana na friend but nzan kan dia na me friend na me betu money me betu money and say me ni kana suma wo say me jisika nzan. Okay. Abrantie we enenwa ye ne no etra Sompa Asem Mpe Nipa dwumadi so na sede koye ye no Canada na abrantie na wo pesu okusuku na eno ameka kire no se eduru ba bi na ni tape a untumi nkoto cassette ni nyina ne sei obi a woni visa no di cap school Canada wo ne hefa na abefa ubedu Canada ho akusuku no na no so akoye asem foforo na koye sika no fa so akodi boga Romeo ho no eno ada o manfo tie dwumadi nyina te hu se abrantie Romeo no wo abadaye yie pa na boga no a enam no so ma abrantie we hu Romeo no from so kakra eba ye ne se abrantie we twa sika ma Romeo no ya no wo boga nso so amane no so akoya asem foforo na se koyo se ba yo kaka gbran eno ada ye frɛ boga nsɛm ana wo keka no duru ba bi na asefem na Romeo no so ye ne yonko pa na no ada kura no kmetumi aka koyi nadamfo no man sɛ ye pa yemfa asɛm no enkoda ne maame wo afigase ne enko kanche Romeo bisuafo na sika no de wono de ni ho ontua ne entua ne kyena enso so mfa so de a wo boga wo te firi Romeo ho no enya mfa so kitwa na wo te no ti duru ba bi a mo fa adamfo na ma fa adamfo a ho kyere wo betumi aboa wo eno ti enne ye wo fie ya na producers so no esan se Romeo no o wa koma penti no eno ada wantumi anna oni producers di nkomo a enne wasoma ne bofotene se onfa 6000 no emra mom network no na adi ni hwamo nipa kro ni hwamo sika no oyi a enyi ne mom sabri ame no kasai wa ma brantie no 1005 se nyame ya domo kira no wode beso ne so me kura de ka meka jeze kontua ni nyina afiri se mintumi entutu anoma ho fa nhye me sem ko kire pani se anoma be ni da bi esa kura me ne magu ase kumase Oforisuo Aboagye na agidi enti no manya abotre de ama brantie nyame ya domo a wotira oba betua asoso omna samwa Oforisuo be ma yɛmfa nhwɛ nyansa kakra sa ne ameka no yɛnhwɛ adeɛ kakra Oforisuo so hu sɛ asɛm a woken one abadaye na woka no Mr. Romeo o abadaye oh yes kwa bi so no obu no ho ba believe no pa obu na na wotie ne nkasa ya ni na danfo boga no kwa no oya defend ne sɛ ontimi nkasa the do maybe asase mo meka che nipa da sane bi asa woto wa wose boga ntimi nyesa wose boga ntimi nyesa nkasa ampa abrantie obetrai ne mfom so de waye se wo twa sika ne nanso ya twemu tan wa twa sika awo kwa bi so eno e kan bi kire no na dia abrantie Romeo aye no se ye wa dwumadi esu na ke koba ne saa ne nya sebe nkrofo bi sa nke ye mre okay mre kra utie no ne nkasa ya no wode ba nyina no wose no wonte asie saa se boga yesa na ontimi nyesa but boga na so abrantie de na kwa ne maame wo na wakso ne me akobo de sabi fe yase wakọ camp actually Romeo abusafo na abusafo unso sabi Romeo nso waboa wo kwa bi so eye boga no edu me bia nipa yase mpanifo se yento ana eti Oforisuo ne tentini tietie mo no Romeo yeda na se wadi anu ni na mmom ni din hu ne hia no eti no abaye saa na yemfa saa de wansunsuan obi a waje obi sika na ogitum sampa sika na maje hia saa de we a Romeo ayi ne hia ni bi na fa nipa ko sika bre no titi fa nipa ko sika bre ne nya se ye bobo din ni ade no na branti aboga nso ye se no edu mebi hon ma se wode 1 billion akwosesa akwaje 1 million se wono ma Romeo ya ma wunyina na nura Romeo ne nsem hye na dwen mu
Oh yeah, panacho. Uncle Swanya papa, we nye. Uncle Swanya, okay, check. Ya bote wacha, okay, mate. Ofoso ma be. Yo, Romy koso ya wai. Enyahwe. Yo, what the koso ya? Abrotia. Afoso be ma me ensre nyame pa enkwatenten ene enhira ye to ntwa damfama Romeo baby a ye brother no wo bia nyankopon koso enhira no na de wo ye bia no so no enya nkoso na enrada meka se wo hwe dwumedi a wode sika no ekoye na na so ma brant ne send de koye ne de yesuku asem ena sika bi wo so ekwa ahemfiensa ama na chi bi nso no yesra ne se enfonso no de anasa de na nyese awie nti onye ho bibi mayente no yeda na se wadwene ye ho na yasem a ye kan ye no so watie na sopem de okomgia ene meyente no nyame pa na yesra de ama ne yada na senso se de waye no so no eso Asem Mpe Nipa dwumadiefoɔ ene nte no nyakopo ya do megidi sai na se da bi wo hwa ye mfanfa asem ma na kire no ye besa afre na yada na se ewo ekire nti ofo so be ma na no so nya adesuade ma brantie no oni valanda menko ya adoi ye friend say your destination for ho akwantu yi ho so person ya but get buana say bia say you will copy school where you so a visa ne where you won sem nyina so no akwanto won sem no won share down to tunwie na say won kwa copy school kwa tuatua school fees dia of so ba akwanto na won sem ne pi time no betimi e bi ti wa na say bi wa betimi e jampe akona nim be say 3 months enti sa wo ye bibi atoto ne ma ye free ba kwa ansa ne okay ma me fancy as the nation's anchor obuso ma me dia no am catch boga senka muntu escan I Romeo but akra ne papa ne problem o ho ninti na mo nyina mo kan bi no watie mu de no abetua mintimi mo na ba so scan yen sankan bi ko agenda no ma hwehwa header be 50 wa ye de afidi ya bona ba so kina no sa de ka na be program inti media metese kina wa send ya mana mo anya sa program bi ko me header bona ba so okay network no bia se network ne nya adwuma nti agd minim go yiska okay kantinka sabre de kina wo send ma wa no afre producers no ate me ogidi omde be ma wo if say Romeo no odi ni hu ni se de na awia ikura no Romeo no se de ofrefre ye no na me hu so ni papa oyin papa okay also be kasa okay. Hello Romeo. Empomte saying Nyankopa Daromo Passion sir. Dia Kenny. Enrada meda wase sempukura no na wada na mefre wo de ahokeka so de ye bi ukura no ye fra odu ba bi na ka bo ye fu dan so no o kasa ye no ama ekwa nim ada hokwa na tene ene obofo tene na osoma no se wo fa sika na mra no me pese me boni din waba beduru ha network no na edi hwamo kakra nti wa man 1005 which is 15 million titisika no se nya me ya adomu a kina no odede aka no ebeka no eno nti megia Asem Mpe Nipa abedwafo anyina nem ene matiefo ne mahwefo nyina nem se ye dawase wa ya de firi se fa ko sika no bi kodi die form so ne ade nya se ka ati film so wan timi antian film a mesre nyame kwatenten edema wo bibi ka kire matiefo bro the make for and say according to adwuma ne ye adwuma bia oni be ka say a little bit complicated and to say to anamona konipa ho a I was say who say why full ready because bro nyame ne kwani asema abrante ne me die ska odi ma me bia me die adwuma ne ma no ska odi ma me bia me die adwuma no but say them sika ne say ene ewiase no obi ntuma akoye na de ano kwasem ade ekotwa okote so ne wa nya ntwa opi to nka ho sabe enti no say ne meka chimini am say we abrante so wo sisu na wo bobra ene say o ma obi sika be fra wo sika sika enye wo sika e ma ne fra wo sika so no say sika we enye mi sika ana say me de ebu na ebu obi tenye bu okura na say as chinidie ba sika sem wa obetime atwa nipa ne sika ma no na mfa sumdue ma na eche we ya ni ekura ye free mu Ghana the me dem say asem ni see so motimi handle no peacefully na ain't man for problem ne hon call the baba the here say asumdue baba
Miss Madam was bebre. Na wadafo boga wafre no. Well, ono mom na intimi mfa, me friend na wontimi mfa. Mesre se ema we no enkofa entotoye bia ma na wadafo no ntem. Ewom se enipa adwuma ne yeye. Na said ye adwumadi sitie no. Asundua bua no na yenom. Enam sa asem we so na ne ntem kotete emwa ti mesre said ye wa bia fa che no. Me pacho masom. That's it. That's oh akuma papa me wo akuma papa kwagu ma pa cho ma boga Oko pa cho se me na no wamunai Oko pa cho se edu me bia mo mienche ni pe bi o wo me se e ka bo chasem boga wa nyade anya hwe ma pa cho woso obi aso mo de wo fa se fo atukwan wo tie enka bi nkyere no woso so be so mo kwa na ese so pempa ni fo bi pa na da fi chawo wa ma se mo ba radio so e che ni pa ne kwan se ye fa ne kwa na ma me ho enkogu na ni ma se wo so se pempa wa give samam asa du wo fa se za ye atukwan ni pa before ye ti mo de no kwa kunya hwe ni shisanka obozo be ma no kure ni obudu ade ma man na amwa no anya hwe yase aboa no nya no nka won fe ne senjel ne die nya ba wo ani so yetu ase ye nsensene so ndia ya aka no kura tro bia na yiwo up to ne nyame woni se tanye firi o ndia woni pa bi o ahunu so be ha wa brabo mu an wo pe ba bi di na gina apake se tante ti we woni na mo nya ya man 2000 years bi edura no wo ho aso tue o ye mfa nche no in the life one hunu sa daf krodo beto amane wei nya ha na be fa ya ne ma me tifie nim se me be ya boblo sani miska da bia na oto da ko ya ba so ba de ka 5000 6000 ondimi ndia me be ya da ne ko wi ni da be ni afre ne se boga mesere wa abetua se ezika no ebi su gre fie kura se ezika ni na tini pa obe ya sa achro no ye mesese nchere ne ye nke wu se bia anya hwe ogunya boga ekwati ukova Mr. Romi ya na ka ye den obi aye jab adesi amanti ukova na ne no ye flow ha kura no ka keze ame anam keze asa ne oye na ne ho ye ntimi ka o nko fie nya ba tunia ye be hwe ne apekwan bi because when you jina so ka jo ze said ye mene ne tie no on dimi nkasa no u jina so tie o ka ya moate ni nyina jo se mi na so nko fie e fa nko na mi abo yisu ba wa san akoto a chene se wo kobo no wo so atete weta to u ko bi ja mo fa boga from so nche na ofosu na nso Ghana so ne network isu ye kwa bane be ne aye e be kwa nya wo ko izika want to net okay yakọ ade akọ anim sabre boga ba bi obi a wotie dwumade wo sere na eduru ba bi a wo no do be cha no wo se wasom no o nyi so keke o wa akoma papa o wa akoma o se masom wasima sumeme de pa yeko na ye ne odifo Sompa Council Center awiye brim odifo ba ko pe na wo Ghana mema na Yakopon de na badum yekumase enti asantemem ha de ni problem akwankyere ja akwankyere papa no na akwankyere sofo mo otu se pai na enkonua nyina ebubu na papai orofo menhia yen bobo na ho na odifo Sompa Council Center sofo pani agi na adwa da biada ni pe bufa so otiho eye dai jakoko na so odifo memo akwa aba panipa bibia boko de asedanka nyame na so kama ni koko ahyentam so na nam me ho so paja me picture bi ehweso kunya ni hiyo mizo so fa ne form jamna bibia boko de kama odifo Ozo jakoko na so e menhia yen wala jaba family house adanse ekoso no soso foso adanse pa ekoso last week me tv anam ho adwere me chese ma me bi firi abuase ene baaye ma me no baaye no foso oda ho team eno me de ne baaye na me ma ne 3 days pese ye hwe sunsumu na chese sunsumu na de na to form Nesa e ho sunsun na de wato from dia ere da be sole. For so 3 days ni duru ya maame no wa sole. Wo mse o se 3 years as 4 years o mu ni na chi na wontimi sole. Be obeduru ho 3 days pe wa sole. For so obi de obi ka wo so wontua. MCCC wo tua. Asem o fira kra na bae. Akwantu ho si ya wo tua. For so na obi awie school wanya adwuma nyo adwuma pa adwuma no wonya bi nye odifo se adwuma sam de de wotene tekora se won gwesuku ni adwuma ye ofo se adwuma na bu no so no ofo so mo pese o mutu kwan na mo kwan na fi so mu no ene se services ne ba na eba ofo so obi wo ho a
wono ankasa krakra edam krakra si no so krakra de omono kra be piempiri no so wo ho krakra eso enne ni nyina ate etiba hia hemo bo Jaba family house de adanse e koso no so ofosu se otoni ayentone obi sisi obi Yaw Osei ne de ayentati case ofosu adanse e koso no susum no beda no on de ayentati case kra eti adanse akase yale ma me bi di hepatitis wo da ni ason da say obi wo the panie ade achi ye okọ hospital no ya basa okọ hospital so nya hepatitis just akọ enko obeduru manim nam ka ye say we no enye hospital de ye sunsun mu de ofosu ye ko wo bia awale na gu wo wale ya bosome pepepe awale na gu ofosu ye ko mu na spiritual say wo masa aka bom den obi school di na koduru baabi o fa ne nya hwi biem nya no ye bema na ahwe oba no bema ahwe oba na di na koduru baabi o wie ya so onim dress enti no nya obi a o dress bo tie kama enti no ka wa bo no hu nyina no the back pay ba obetua fo so tie nkwase asem o hwede e bra wa bre no ho pa nipa hwe da fom wa bo ho kasa do akowie na asia wie ya say onim dress after uko nursing school no akochia obi a onim dress nti be ma we ne de nya ne class oba say no o ma wale o mpedo na apehwan oba ba ka kire ban hia hembo bo na Jaba family house me de akwankire gu fo say wa wale no ofoso ti so obi bu kwase asa na tumiri kabra foso obi esisi obi age na japade afiri ni nsem pa obeduru ho no ne nsa aka na ade ofoso mo ye galamse no asase kakraka wonya bi nsisa gold no wonya bi nsisa eso beduru manim wo manhia ahembobo anu gold no abu no so akwankire na ofoso obi ekwateki kwa so eniema enkoyiye obi kwateki kwa so eniema enkoyiye pa kanko anu obo so beduru manim no yese eniema ye boko nti akwankire na eniema akase ekoso wo manhia ahembobo anu Jaba family house de ofoso kire wo beduru ho na abahunu say yes edi fujuma no ye wode ye wosua na ye wode ye afre no eti de nani abere ese opa bibia hu no opa bibia ye omre kumase manhia ahembobo ano kire yan bo agya kokko na so tumi ni ye adwuma eti de nani abere nko na ehia no so woni mre ye ma odifo na edwomfo ma no wo mo a wo ka taki asemi na ma adwan atwa kosi so se brunya bre no eni afra se no mo ba bagya akwankire no mo nyoma ne kontamu o fo so se na me ka kire se ma me ba ko no be di ka bagya akwankire no wona akoton ene se wo mo obia ba o se eniema se ukofa na gu wa fo so wo da wo na ofisa ya aban bosia na ade ye adwuma bebere aban bosia no me de ye adwuma nti se niema no kofa ba na gu wa na pressure aba wo so se wo mkofa ba ya na eko mkofa ba ya na yesisa enti ofo so de udi ka de ne ba ye no se abebo kwan ato wo ofo so hweman ya wa di na nim de ne ba yi cancer ni no enani nyina afiri ne so eti wo te wo ye de nipa wo tie ye no wo te wo ye de die problem na wo namu e die na wo hwehwe wo te wa da bia ya kan wo pese ye kasa bresa odifo cancer papa no ho se me kofa na samba ya na me hwe odi nsem de me ndi tu na me nwenwe sanati ya na ma misuru ampo kwaya broni se body ni nyina ye cancer nti kokurum kowu adie na adie nwanwade nkwa odifo ti ya na me hwe odi no ofoso yo se adie na ye spiritual oba ye na me hu se ye spiritual se ye spiritual dia ofoso nipa no aka ne hu me ba akopɛ kora wongu say spiritual nkwa na be duru manimu a na aka no home ba akopɛ kora wongu say physical dey ni hu tumi na spiritual dey a na yale so ya na 95% na spiritual ofosu eti be duru manimu a obua obesore na ofosu obi ade ayera ohunu de ofa yes otumi ka na ba manhia ahembobo obi fon oyera e wo pole he ya na ma me ese no want ase ne ba na phone wa to ama no phone ka se o de iPhone papa wo ya to ama no de want ase da odimiri ka ba manhia ahembobo na Jaba family house o ba na matrase obeduru manimu anam ka se won ka na akoma to ye na mkire de onkonkoe ni 1 hour kula ni nipa na side phone ne bai akola na obefa phone no wa side bai okay ofosu obi di hye bia wu onti ase odidi hye bia wu onti ase ba bia wo bia omra ni nkire ne de obeye nipa no de wom bia oba ka ni nyina kire no obi sisi waje wa de afiri wunsem ofosu tumri kana bra kumase manhia ahembo bo na Jaba family house ho na nyame ja kokko na so
to me ni adwuma tie the number ni tudwa 0246 0246 0246 0246 66 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 71 17 17 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 0578 0578 40 40 55 55 19 yo kumase menhia ahemboboa no ejaba family house Oforisuo ho na nyamija kokko na so anokwasem tumi ni yadwuma enti de nani abre entumi camera menhia ahemboboa na ejaba family house okay gamana yo ma mfa kakra nso so ebe chia wahefo no tifo na sade odifo kanu no yankemenya na nke nipa beje chinya ya ahumete ejaba family house mete kwa na no de ma memra hompo na nka hwe edom a eba ansana ono be ba hia dwumu simunwuma mu a o ma be hia ono okwa won kan kire o se obenya na nka yetuni niam nya na wo wote wodun sesumu ano nti obi asa wote wo na de niam akro no mafa gusto na wodun sesumu ano na yetu nipa ne dia hu se wonte wo kwasa ho na nyame obo nipa no wa no bi anta biu de na nkwa wo niam ye ntona obi de wo ka sika ntezu kansa no obo akiri na wote wo na adun sesumu na hwe no enti misra mo maye nkasa mere una ena no ye bia se no se de ko no ye obi ante wo kwasa awu obi ante wo kwa nti so mo obi ka kire se me de me de wirim de am so so a o haw obo wakwa aba ni petri mo sum wakwa aba no pese obeku bi enti misra amanfo eba odi for sama ho jaba family house ya dance die koso na won mepe bi ni a wote ho no o ya me mobo fi se ne sa ne nyame bo sasa be din tu wa wofo so na wo de wanyina duru senka yifufuo nto ade opono besi ho de nam sum so no wo be ko na ade trete se ankriti na wo chansen sha ase ne a kire se kofa yi abraboni na wotete ebe yi na osora na u hwefun so na so TV wote hwa obeti wani na o 70 ni we tene nyame de mo na aben ho afoye ho hwenye yi ebrag bi kwa na afa okope bia so a esi wanyini enti gitan sirisi faka na kiri enti meso nkachi na ebra no anie ebra no enu anie ene nipa nyini sai na akote be 20 years efi ufim kanena ne nipa nyini nye bi ne newu na o ha na wakra na woko enti ko tana ma 10 ni 20 50 free ufim a asan no enti tumirika mu amotu gala ene mu amopra henie ne wa pese obobra pa de nipa no de bonsam be yi obi a wa ye ni abro so ye wa pese obobra hu na obi ono abro daga tem de ofa no be tam obetren se bia o so ni mu na wa wo kɔ no na ye twon sai enti wani abere pese obobra pa no wani abere dia ejaba family house ahemboboa no odifu Samuel ba akopɛ na henkini fa ye adwuma oba wo de we kwa de man san na wakoto oba ne kura odada se no wo ye de manfo eno na ebie kwa na to de mfimi ensam mu 3 years code no ene bompa ye ne nyame de ama no nti code no ba na onto a wo udini ukuru otwiregum twere ne mebi ka ho ande o so mfa nchiru bia mpanzo de bo ha de kira na sei na watwere ama wabobo na wakoda so 21 days na atwemi ensa no so a na ebie se krodo fi se kedo e dia mantam wo no wuni ma de kro code no ko na betima bi ebia wo ye free wonna mu a na wo kro no enti ntena ho mesra wo ware obi ho na watene nsa wo hye o na de ring na hye no hwe nya won se o wani kosuo no ho nsa na obi de nsa ba ene ye de ahye no na wo twempra no ya anya ohwe o ware ye nigi abam mu nyama bam afi wani kosuo ya prunsio ya birimu ni nyina anya kwa wo ye bema na wo ko wale oba for oba picture bra di for some ho na fa be chen so oba we menwa ne ho ofede nantu ne to ugina so betima kata miema na nso beduru be bobo dam ho ya wo yefo pa ne de wa bra wo sa no bohunu obehim ne to kakra cha ma hwene mu nsosini obi ugina kaso no kaso wawi ubepra me na me ka chero na nsem nko ma ya bi me enko didie ye ne de wo ko na mzema men
mamen na akwache nsa agubu na mana to adan naba obekọ obehu botom nyina beka kwans manko entini nyina hu wenu mani so a wabra bobeye kama na ade onya oba na adon zatu nukom na mo sere edi entina mo hye asem mo sere afedu brebi ewusu ukọ ne be ma to krob baako ye de 10 minutes pe na enum trawes ntime no ode bona no odi asiwo na dwere ni he asotepo ani wo bre odi for some ho tom e to de bo ho hu obi e so papa no sum na so odin krob de oto ya 1 minute 10 minutes waje de ode beso so won kwa ote ho sa amade asa okofia ijadam obi okọ ware ye ne be ma anya adwuma da ayesa kokono efribonkum begina finfia ye adwuma na atwema benifa edi ne hwa mo ba no nsasa ware na ado ani kan ko ware okọ odi for some ho a obecho sa ware a okọ ware ya soma no wodo ho kan pe obe ma anya adwuma bio okay omono fabisoso na mo ho ujano wa jentemu ya birimu on Kakuyanko Evanse Oforisuo bema ye kase ye di adwin de chair be we show from anokwasa adanse de me de bia me kan so di fo if you de me ba dwuma bia me fa ho na ya na nipa omo ma ye so omo ko ho no ye de omo so ase ye kwa ye koto omo ho na me ankasa na if you no me say de ya na nyankopon se me nkoto so ye obi omo aye keka na anu ya mesa koto ba na me say ade we di ni panya Oforisuo ye wa no ma me fo a wo abrochire wo maame wo se me nam a enoma bi edi machi Oforisuo asai no sa papa kwa no bi di machi me so anya kwasa maame bi ba hanom ye kire ne ho na okọ ya kwanche odifo de ma no na anu me koto maame ne ho sa no mani nyina froko but wanwe ya ne de kwa kwọche se maame ne bi onye ne na na e ka se maame ne baye eni ade enye baye fe asusumufo omo di sa adwuma no omo doso pa o na wanhwe yi a de pese e kache obi bia se entra okwa odifo se mo okwa dance die ne bebre oto ento especially omo a ade ye omo dia ye eje Oforisuo se be kakra wanwe a otufi a wa wasi ufie no ba bepamo sia mo se dia eti esra nko ne kwaja akwankyere no sa hanka chifi a ye kan wodi mfie miense nye so fiti a na nyamede ma no eti bomoden ne ko ne tu anamon kwaja ba fie ho ukwa manhia de obi anim ho wa ofin kan ba wa ofita kwade obi a wotie bi ore bia pomoden bese ko odifo sambo ho odifo fa manu tudwa 0246 71 17 0246 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Oforisuo chira ya me aduma jakoko na so tumi ni ya dwuma chira no papa odifo ya na me pede nani abre asam no de nani abre pa no a chese wo gene ho anyi no omo na nyame timi ji omo no da be nya so debi ye nya so le ye canceling e de asam de se ohonya asore e na wakotena ho ache na okuna babo ana se yo okunu hu ba bia okoye na awale na kwa akose e ho de nya asore ba wo transia ni se wo ni nya ni se yakwankyere no beje na wo yire mfi odifo fa we hye ho kyere se akwankyere no se wo kyere wo mo a so hena ni yire fi a onfra amba no etina ya ne de number akura sa wo fa ni nyepem ko ye bibia de be frɛ ni enkyere odi obeye unse ma me bi ba de wo ofiri takura de ne bae ni enkyere ni nyina ni wure fi and was afraid near children in now. They say, I dance here wood in a takra. Easy. Oforisuo nti ye ko de ni abre. E chena ya me aduma akukọ de ko yete ho. And enya e chena nkwa anso na otwemu ni nyina chese Sunday e na enka ho. Anopa 6:32 awiatre. Lawyer del Casante was what ya mu nyina. Ya gene so. Oh, what say ya Tony General takra. Ya gene so. On fa dwumadi we ni agro. Was what ya mu. Na ofrasi say o hwe dwumadi o hwe. Oforisuo ya chia
obia woti ehwe bia okay Oforisuo ma mencha Mr. Jaman o panko no o djuma di para committee member onna yire ma me adwu chan oton body wodwum ne panko no chan e koye osaji fo na odwede nya me kire mu wanche offensefo me kire offensefo na Oforisuo ma ne bom bododo mencha be wa na wade nka o se akra obi achi okay odi for Sompa Prayer and Counseling Center na ye ne omo twetwe kono so for pani ankasa na ohunu na wo kasa no nya se keto china jakokko no aso de nani ampre onhia odi for e wo manhia hembobo ano omanfo dodo no na edi adanse o dodo no na edi adanse enya asem keto akora de wo ba no anya trase kekrede ya konia dia koanim ye ni otententu bafo ye beboye ntaba mu ehefa na ye ko munya so na mutie bi na munya ni na mofa hwe ye wo Sompa TV ne so enya asem keto akora panipa memo akwa aba ye ja daddy bibia boko de mi adom no mompa ebo enrada ye brenu nti no ye ntumi ensane wo nsem nim ene ye wo mre de mawo wakosam ne san ya wo de bedan yen se Sompa Asem Mpe Nipa ye eni betumi aboa wo ndamasi ne majuma peso yen kasa den dia tiene se mebra na peso osisimi obra ye friend say friend abugiri awo wey o zabila peso osisimi but machinia no bikire me say mre ba hanom hade an last stop enti min famra anum se mre bedan mo na ma kambia boa asem ni nyina ne say asam ni nyina say mi papa awu ajapade no mebra adia o so wa mame japade die wajaya plot bibri ena kuku minim kuku no bra so mame plot no so no makwa ko hemfi nyina plot no eye makoma sai nke me ha mani nka ba 15 to 20 plot 20 plot 15 to 20 o so one mame ba me ko hemfi to one pe na me mai ho pipa e wa ha no ma mesaka one pe no dia mawo one pe na mai ho pipa o papa mai sai pa to ye ni no o no bra na nko ai obad obia na mame nko kura mu ye mienu ade no so ma wo ba no ayo sisifuo was yako hemfi no kan say ni mba doso ente ni mba me a wo mama ni mba me ansa minim kompo bia wo ba say ba ko 2 plot ba ko 1 plot ba ko 1 plot ono ne ma doso but me so me say sisi cause ya papa de 3 4 edi ndi na de na sabi odo ajaye na ode ma omba se wo monte ase na mimbo ma ye me papa de ndi we so mama plus kuku na o honam krambo no by 29 to 30 years ni once the on man bida and my friend say last 2 years my friend say o mama nko ngot na ho me wo hana pa na me die do na me do din kran kada but se bia me so mo bi na me am mo papa de ho de kama wa bokwa akohwe kuku no ono o se sai o se me papa no be akobi wo hono nte won pim mama nko ta mama yankasa sabi me da house ndana papa se me nko hono ena me sore ye na me swa me ko ba se na ba se 10 years na me papa de me ko o son da ye ana papa se me nko hono na o ba kire me o papa wu ye din fie sai nko me ha mani nka ba 16 years 16 han waware pa chodabi nande na obra no so ma wo de tiene se ena me kan se me bra no asa ko ya ajeman o fie hono obitin no bia suru no wonu ya asam na ase wan free mu a bibi beto de me ko ni na no me ko ho ni na kinu obi ase wan ta machi mi sister kompa na kiri ba na me kombo no de me ko ho nfi wa mbabi o so oba me bra ba kunu to wa mbabi o so bra be kunu to wa mbabi ada odi tuo be kunu da bi honhom mu no bia o pendusam nte mi sister odi mi tiba na me so ba wan ka ba dia no o se friend say abugiri zibila fo mo hweye pa o mo hweye pa to mo hu ti zibila henen so o se mo bia me ka no tie bi me ko hono so me are me jawa de nka o pe me anka won tena ho anhwe me enti min ko no pam ko fa half plot nka me ho o hene ne ka sa o hedila hene me ka sa me to me so ma mi jawa de kura senya ma mi asem na ye ka to ho me ka se na mpa cho mamre na me busa na gana mre me sa na etie sa de me ha me ba nyesa na bia me sabi me papa wu aja ya pade unim se ya wuja ya pade ya wi a ya chem ripeni de anie irikitwa de anie anko basa wo di bibiri oton bibiri no o sara na de mamba o se mi nyam so mpa cho wo de ma mi rupe na me so mi tomba ko fa si ba ko o so wo mame ene me de bad na first o hene na bali a hene bia mo kun konfirm bibiri na o hene o hono no se o mi kon pono mi kon e ko ki fiere ya nchem bibia ya nchem em ka se bia fa mi rupe because nipa mienu ade che de kanye den
ana me bra se miniska eno betima atwa manson sa no ado ye di adwuma wasa ye ba adwuma krankra yo ba adwuma why na di papa de an wasa sirim ne ye ndi ade owu a omba na efa asa na ko ba sa no papa busuafo no wabo mama na de unua no ye wo papa nua na wo ho no man board man no so kan say ono ne papa yini ene me bra na ye wan omudi ade no omudi koku na wo mama me no to no musuru mo cause kwan fa so mo wura bosomsom no ode mo nam no ono pa bosom ma wo krampo no na jo soro mu so mo ho enya komo ade nto pese do no ho ba nam bra yi na firi ho no to kwan sa na krampo no msa ba hanam no ba se wan ye no free papa ni na free na yakoye ayi sade boso a anya yi nte man to kwasi ye buseni gidi ma say mi mo record bi do ka tell me say mintimi na metimi e firi hono mba hano ma na nyo no ma an so wo nyame o se wo firi hin a ifiri ze bi duru hono ma na nyo no ma wo firi ze bila be duru kumasi a na nyo no ma an so wo nyame but de me de ya wo bra no me bra no ade wo bosom o pendusem wono ne ya asam ada se bi obekọ anabia obebubu agu hono ante mo wa husu am obi abubu pen ene me se me no natna obusa no me papa me ne se wa husu am obi abubu pen ma o film cry se wo bubu so bia wono nya asam wo mu ada se bia asam no bia wo mu ma yare de no bia wa film ante ama me se mo famo a na ko ban se asa nipa we wunsuru no da be se me kan right na ko na me ka se bia me fa na ko bosom so minute kan na ko bosom so bad na ko na me pe no me kana okumia nyame akumi aye kwa nse ba bosom me di asam me papa de yise me papa de no nko ba me papa de na me ka se ampa wu mira so wo se wu a obia ndi na aja de na wu me ka se me no chi me pe wo okay na chese o se o ma wajapade ni be tititia ya hwe na ye tonyo makakra bi mira na ye ne bra no twetwe nkomo no ye hwe na ye mo enchira mansan de ono so kan 21st clinic sa 21st clinic no oni size there be oni size kwa say ye ka clinic 21st clinic oni size every says asiatica yade no ne sa edin ye papa eso sisi e fa sire na akokoma kusu na ase no entim yade o de bibidro so na etu sa asiatica yade na se na sa asiatica no 21st clinic ba ene hu say yade bi your friend asiatica na se de wo gidin wo asiatica yare sa ho no enya asem ketwa oba bibimem ha abaso body a 21st clinic age no enya asem ketwa kwabo so mpoko broni mu a hoso saa na oseme kan to senya siateka no kwanti no ba yo debi ya de bibre bia de fruit nwa no kosu na ase no 21st clinic betu ase no asa e de amawo laboratory ne scan infidi ahudo pi wodo be 15 branches na wo Ghana member Kumase Obuase Accra Sunwane Enkranza Techima 21st clinic osinye mini 0540311311 0540311311 what the healing point no ese brew ni nyina ye 21st clinic no ono na yes answer nkyere no na healing point no kwasi ada bia nuziam pa mu ekoso no sompa mu ene de healing point ne brew ne dwada ne esi ho so wo Sompa 93.1 ne 1 media platforms ni nyina da na edi atwagu ho ni nyina ne se ye pagya yade ba kusi wa ne duso na ne sometimes no kwan ye obefa so betu yade na se nyina no na o cheche na ayefe pa healing point won ti bi kwasi ada wa ye ho yi pa 3 ba center or 3 co capsules co master or 2 coco na se or coco yade bia yade bone pa ye ko ni kotu coco na se ye tu ase pa dia na ye 3 co capsules coco master na ye di betu ase or for ba bia obenya bia to e kolina ke ba dani heba misti heba apidank ye ko ni koto 3 co capsules coco master coco no edi nya pa 0546107107 0546107107 mizo no so ye ready or for enam edwama so aye tonton wa enya asem ketu akora Ketios marketing agency omo ena sabre no odi mizu aba Ghana mem ha na woton wone 5G meza no na ubenya bi 21st clinic manager Daniel ehwa overseas sana become supermarket abawa anomangi post office mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University enko ni koto mizu na yemfa eni ejuma na Sachi Enterprise ewo Asafo Abinchi oni VIP car park no na edi enhwani mu orofo ye kona Sachi hodia na yemfre wa homa we so 0246270221 kwa coach complemented abue mantemu ya ko ni kope mizu 5G meza ni bi na Kumasi hano oba swame hano esanse Sompa no
so amene ye wono KF Kinju Enterprise woni ndom hotel no de di hwani mu wuram ade akonu so ameno opamango abrosa na se kwa ho na KF Kinju Enterprise o nkoto mizu Express Group akwantu seminar fa nkoda no ye akwantu odi amanfo nya o edi amanfo si kom so mo ntena kuruma ha ye den na me kanfo ama said Express Group ebetumi aboa wo na wakwantu sem no ni nyina da akototen kama pa wa bra wo hontimi enkyere wo se okosua de anaso koy wala tuasa Express Group na me kanfo na me de ama Kumasi Accra Tema Islegon takwa de sunyane tamale bibiani Express Group wo frawo 0249000448 0249000448 na yenko emfanko yenim Abe Herbal Clinic. The sickle cells doctor and American for na mediama on numere tan so apatapa news site ho and Dr. Sampa Dr. Sagoro maami we onim haban so nim no anya senketo akoy breadroom na okotete haban no ene nubrani no tan na da na ne wono a anya senketo akora Dr. Professor Bees menkan cho say sentry di madedia wo tuase ho diabetes hepatitis enam san yade bia fibroid no kora de ne wotenete if say wo hunim de pa sickle cells so aya de bia wo de agidi wo wiase afa na nyina na sickle cells yade no enye easy enya asem keto akora orofo Abe Herbal Clinic se menkan cho say sickle cells no ko ade a fabra na kache fabra na so ye na obi wo ha ne maye mienu enka ne ba ku free mu a na akoka ba ko Abe se mienu nyina betumi atrase free se ne na nanom aman sickle cells do anya asem keto akora tana so apatapa ho na Abe Herbal Clinic wo orofo yenko ni ko dinro ne yemfantu ya de asem 0243345392 0243345392 Abe Herbal Clinic na mekanfo na mede amount yenko na enia production team no ene abrantie enua no etwetwe ye no yenko emfa enko yanim bema na so nua ne din de say abugiri okay enti yenko ti abugiri ne no kama pa. My father was shaking. You cannot sleep with my father. Oh, papa, yale no too free na. Oni what too free ni one bini what too free no. What too free no so a. Koko na me mame ena me papa ko die wo sankore no. 8 acres. Ena me see. Sabe me de me revenue inspector in the Boku Registered Assembly. Me revenue inspector. Koko and yes sir. E kesa na kuro wo na betimi afasa ase no. What is 1 year donkey over Kokodo, 1 Jimindo? No, because maybe every month I take pay, Majima Katia. What you say? What do Coco and yes, Coco no, Casano, your papa, a yarno, mean to mean Giant on him, Cocodo, he's not a donkey. And I mean to make Coca me Papa Kuma, and I would be a Korabia Kulu, a friend of Kulu. She won't call no Kulu. Akorwo koye koko na kakara koko ntini kasana say a check ma be edimi tu no chire no and what dian koko no almost 1950 almost 1960 enti koko no kasino asay enti akorwo ko do koko na ntini mbasa bim wo bae no ena me pese me ware mano me ware na nchenu de mbetime tua mano ni mini nte oyemenia what you say I better so that me catch us a Lawrence. Girl, via no de boa me yiri enti me pesi. Who wa die won Kumasi ba bia wutino me ma ware akọ every year bia mbetime tua na nche akọ 4 to 5 years mbetia wi. One can in me. The following day, the third day, and ohinu no so be ba say runners be sama mi fi membra. Oh, me ko no. And the same time, and me mbanienu ba ko primary technical school, and ba ko so ko Novrongo nursing training. You see me ko fees. Hey, it will cost sama me 5,500,000 cedis. And me ko sika no. No mama e ba ho, ya kasa no, e si me ko sasa no mano, me ko sasa no wa ikamano, we si me fa a half mano, and me the half no mano. And half no, we free time planning for no more. Almost assassin, assassin will make an at the hotel. Say, I know, dear. Another 4 days, let's see, or Sako, and in the cashier also.
if the Safra medium was a man pesa be and Tomano and what for Sicano, Uncle C or Sassana with Traman. They is out of the way, and I make Palm on our corner. And you know, Catholic and no Akura and Kawan Mammy. Because Tama, me Papa Yarano, wouldn't him or did you? One did you almost 7.5 years? Wouldn't he or be a was the shadow name or be who a year, wouldn't him? Nekura me for Papa train the man assassin, you know. And one call what do you call district court? Zebula district court. Or call Hono or Kaka and your family and or call. Thank you, Rebecca. Say, your papa cocoa for or boy, me mammy, the dear Saco, more than 30 years before, more than 40 years, Kura and Sana. Me papa ko ware no mami enti we ka say your papa ko from the dear grow na sa how many plots about 3.5 plots ono so buy was say 5.5 was in come and 2.5 ko na o fa 3 no so but no me papa yare no me to 2 e di no ko me di no papa chi sa asana be di na ba o e ka me to Safi no kura ni na nka eso no ma me so koye okoye bibia ye fie ha no ye chiri no papa boko kura kakra no woni de brema bi ko daaye obedaaye wo di brema no bedaaye wo fie what you say sabe no e bi ni chi no kura no ta do on skino wo ne de following day no ma me journey wo journey jai me papa no eti sa ma me papa yara ni na no ma ni ha Sadia na ne ma me ne ye na ma papa ya le to mi hu na wo ye sadia na no ba sadia no wo di sa Lawrence chire no wo ye oba ana wo wu ye o ho ne ye mu secret no ana wo dwane ko no papa fie ana sa brema wo di ni chino ko ho si dan ma no ana se o ho ne wo mu wo sadia na do ku no ba no ye chiri sa ana wo dwane no kura ne mo no sisa wo ye de chiri papa wo ya mamre anta wo sa ba ye fie ono wo give 3 days ono so bewu e ka no ba no I think maybe sa Lawrence ayi me ba nyesi ni ni me ba me ka chere so won ko ware kura na me chire na juno every month me GP not less than 3,000 a month and it makes me feel through me via make me feel okay Lawrence ne bra no ne na yekutie no Lawrence na dia be na ma me koye ya enam so ma wunua no wuye mpa cho bebre dia mbra kan dia wo bra no na eka ho dia waka no ho mpese bia panyimfo say ibetita na nton hata bontene me kase me ka me bra asem krompo a kama mo da mu ni but mo ba kase da be wonye me bra kan no magina ho o say o bra say ana me say o ma me dia no o ma koye dai no kreni do waka no ano kreni zebila hene tie me de me kase sia no a do kan asa na zebila hene say ma fa akora ko say yawo etaifa ya fra tampo bola so a wote ho bo sabosum say am paso we sa onu sansu no a bosom nunkunu na zebila hene say da bi entisa ena mo poka sa de kwambo no entisa one entisa ena o say one pa jo say no me papa yare na me no one oboa bo say de so ko me ko school but say de be na papa yare woni atam na da prison o tamali te me papa to for why you da prison me bra a she na yere mpese me kan sampi but mama mpese me kan yi ade na yere na ye dai yere ne ko fa ade a fa so bini na ko fa so ko fa bia ko fa na ya chi no to prison ato no wanyam kura ti na wo ko tamale court to ko na kan me ena o bapeni ene kitwa na wo fi ono ti be papa form no na wonni siri na wo tamale court o ka ma wo yere no to man o ba to ba no me fi 2 years or 3 years no ena no ba o ba wi ade ena o se me na me wi aye te fi na boso mi wona papa wo boso mi wona fa na bogoli ko bi wo te san so no bumma mo fi ho na mo no wi a de o wi ade no boso na ma bibia to no ena e to wo ba no kam na ya no se pata me se da ena ya hu ena ya go no ma se o pata no sa wo de kitwa mu kitwa mponi na mawu de ka ni na bre na ma no for busa ena kore ena jam ho mi nte wa mu no we se ndi na hu ya obekumi pam no channel me free nchen ko tina papa nu ya nchen papa nu ya tena nchen
na metena cha adwuma o so from say memba yese no ebia no na masebe from say Lawrence o he koku no meseme nkɔhwe e papa wuwe na o so wonye afunumu bra o so kodo a o so wonye afunumu na abia makodi libida meseme nyɛ afunumu o so koku no kra no enyo papa na dua ne maame ne dua woni ndo oka woni buze ohen na mam kodi no so ya buze to ohen na mam kodi sa wala hono dey say so on na femi okay amna samu but we dey plan ni now check ever ofosho utie abrante asem na utie ni nwa pani asem ansem ofi ho nta abrante ba na no mebo opeso kashe but ni branch baby no mabeso na o kasa no ye okan ya me pese me advice me nwi ma ne ti ase se o se ni nwa no udi ho agro a obebubu ana se woni obi ye ma ne kwakra wo wi esabe dia nte kuma kotra se ase bo wi na nanse kotra se to etonko drum be amoba be kan kra chem ye tumfo ye wo keke ne se obra ni hu ye why ni nsam wo mbebe o we kan we obra ne se edrumebu afa okra se ne ba ne kokko ware no ntwe na ntwe ma na san ko do wo na se wutie sa aka se we e den na fe de esa kwa adu bi se sebe o ma me ko bo adwaman e wo se se mo mama ne no e na o mama me ne bi wo sa e na o ma me e na de wo bra isu ka che se kokko ne ma me ne duae ti onya de ade ye kan obema short as a kokko no gase ase kra e na wa sa ase wa na kabi e se den de me bo 1 pro to be yes am 1.5 ofo so nka me ma advise me wi o ye brafo ene kokko e sa me ye ka se ko bi pe kokko ama ye de enhweso ama nate ana chem abunu me bo a se me obetie ma sempa de we ansem no ma wo mu no kono so ye advice ne kakra na nka untwa sa no man so na sa na da no opekwa nkonko ton no fa start bibi na nka so opekoko de a ye betimi ye wafidie so bia na obi pabunu na nka no wabenya wo de eno ye be better than say ye push you amwako because wonu nsam na obra nu nsam no ewu wom ensam wom ha wo ba ye hwe ma nkonko ye betimi advice o opani ukwe ho ye brefo ye wo ka kwadu to de ko ye brefo ni hare wo ka siche we kan wo na papa yare ye wan hwe no we nso se me papa no pema sam coordinate de ekura mame ena fa na se mumu ntam no enwo eti ye jaw se kokrom wa ebe se kantwen wan wu a o brother ne bewu but wo ba he de e ba advice o so betie ne asampa de ofoso me nko amadwe de na sase na de ama no opekwa nkonko ton kra nese opekoko pa hweso pa de a kame advice no wote fidie so wo kan eno be sase da baby yantam opobi kwa mana dodua na nko afa bi na nka o mana ni nko sa asem no ne wonya sa no mane bra because no ma ekosu de aye wu asem ena ma mi wuye wuye na nso nwia bi sa obabi wuye ena nso chese ono so ne just ensem bebre ufa usida ewu o ko no so side ewu akamu mi yenu ti mu mi yenu no do and die na mo papa ko de asase ne ba wiase o wai Isaiah babunu uso bibia mu ti se de wo ka obetima ye opani wadaroma se obetie de me kan ya misre opi ebe ye twaso na wo bra no wonfa na wo papa no de ba wiase no wai okọ na wo pe kokko nko ade a ye wa fidie so yi amafo adaroma ebi a ye nwie na obi kura freso abrante no de ebi a abadwafo anase mpanifo mo ka no ye no mo ya adwen eti sa na te kwa mo asase bi ho anam kokko nsi wa ho na mini adaje am de be to mesen koye na abunu ni ja wo brand life man ko wonu masam chese o ka chese se onim na okodu kura na ampa ye busa ofoso busa o se wabubu obi wo se o mu bukura na edai wakuno na na sabi wakuna wo sa na ko fight eti kabaya adwobra wo ya fa ne ntra ya na hono no se na sase bi o na se ho twa 1.5 no won ko ton no pede ba bi ntra na nwuya unim nya benya okay ofoso bidash abrotia ofoso bema abrantie ya wote ha se no mai
nyam se afe na wasi abrabo kwan so ena abusua nso ejapade na ya na ye mpere ho gidigidi ewo me ene ewo yen ensonso ye dem ena sebi ye se na ntwe kura ne dua no anka ne nsem a enye konfo ye obefa ye de hugya ne ho edi twa ne ho no on ne beka ne nsem me ka ma na siso se enkebe ya ne brother ne se wotwa asase ne bi eda ho de ma no me no omo no ya adwen unwu ya wonim de obenya na wo hwe se de ne emasi ko nsem hyehyefie we yiba na twema mentwe makorabo we ye nwu a we betimi ewu e wo saasase na wo moye no wo mo ka ho asem no e na kokko yi kra according to ne brother no o se yi kokko no krampo no asai o papa nua ba bia ka se onko ya according to the so ka no no credit asa kodo so onya donkey onya funum no akodo ayi set sa sent sa kokko no ye se kra kokko ni ho bia minim sa odo wani akohu se kokko ni wo hode ya enti se retwi amotwe na asase na aka no na wotwe ho ana asesen na asase no kura wanya bi kakra bia obenya no se wuti ebetimi ada ho nko ade a yese so odi unya de obedi ne de obehye kura mpo na de aka no kura mpo de ni kwansa okoda dwene ho enti wonya ba bia odo uti beto a enkwa ho hia eche bibia nkyene de enti wonya se wone ne brother no etwe wone ne brother no etwe no ukotwetwetwe a enkosi ba bia eho kura no nya ade a wo ti otu abekuma se dada enti kebe kura mpo me no obono ya adwe se dache bia no obekọ fie nti enti se half plot no kura mpo na se wode beba obi no wage sika kakra ofo mehye bibia se one plot no da hode ma no na bia church no obetimi akwa akosi bibi sisi bia eda se da akọ bia de asiso a dache oba yesi kuntuhwe ani chia na kokọ ni chia watimi akwa akotena mu a wabla onkoda obi nchenti no wonya iso ne brother ne no concentrate omo na nimle adwuma wo ye de sia ne ho woni adwuma so a wonhwe na bia won kan kire ye bia betimi anyam wo be free nkofo de amana na wonya na adwuma hwe focus wo ase no no na wonya ase de wo akire na ase na ni de ho grigda ase ye mfa nkọ ba bia ya dinjan enti wonya ase wo ye na onwene na brabo ne kra na nkasa na eti ne mo mi gire se no no also value ono more than asase na yi na wo ye no medase the nation sanka Fozo be my Royal Light Aluminium team eradi nyankopon hiro ni Mr. Oche am so wadum oton tas eradi nhira no bram pacho mani sound me futu ni a question pacho wa side papa de wa wetima top rot on top rot okay this a wunti top rot there ene na kakra me kan chi on se sisi e se urade frewa na wo ma e de no so nkon hu se ne awo kon hu onzo nya hwe ma o ma bo so papa de no ani abre e jeza brabo nye bona na brabo so na fom tise wunti minye bi na wo se atima ye bi na akoy na akoto kota kora na fe ni di ma ne awo se ye ma on je no na ne ni abra de mfani nyina na presi obinya bia kan okota no ama wonsu ni wa o manya bibia di na wachi anye basa eno na hia so papa timi tutu ni ye no ye we no si we di ni anka ntokwa we emma ndu wan we ya kina bi nso be koro no o ma be kwa akoko ntokwa ndi se untimi nye bia o so hu se na fom ewa abrabo nso nipa kora be bo bra no anya prot de asi baabi ndi se obi aya emma no nya o priority enkokoko no ntokwa enkofo ha obi mfa ma ho hono ne se odi nipa bebe wiase ubeje o mu bibi eno na kokoko dene se won so betima ye mfifiri mu adwuma na wo ma etima yinjo aka se ye papa die nie nti ubese o mamara daache emeka se ye nana ejapade odija ye papa ena ye pere ho komoni nyede nti ja papa de ne tuwachi ketua ye de ma ono mo ani nso eno so odi wa ma obi kura na ja tuwachi ne ka kire wo se de mpapa mobra ma mensa nka hwe no me de me ma me manye mobosa ne sinkete na daache o me ken no be ye daache ye nana de ebeboa osu be de akire sa emmoa sani aye ken nyina so aye se ya nka sempa nkyerɛw nti wadwuma ye okese de a me paacho uji no semudi a kuwura mu yie biwu yie na no bra ne nkoko na gye ne ofiri se ye wode a onyini na awurade na agye ne dia ose agya fa kye won wonim ne awoye kasa kasa ne bi kyerɛ wo bra ne to abrabo so ebesi wuye so utimi nya sa ne ma we de nante abaka se ye ka kyerɛ wo ezo se ne aye ken nyina abem na ye nkwase asɛm de ama wa abrabo mu a wan ya da achi bi no obeka se Sompa me ko se na me nya me fie na na metie no me sere woni die ma bunto yam na forget me papa se fa me se papa ni ti so amobra bia ene wawu ntinka amobra
ka be ko akọ anim ka be pe bibi de won sa som nti program ya adwene sa se wa mobere bia ne onya ye ne ye de hwe yare no so otime dwene sa enye wo ye pi no no nkomra me hu bi mu no na ye odefo na na ye abusua ye ene okunkuru nketu ma prot ne yetu bi 10 million obi kura pe obi amana do onya odi aketua na odi be ma ono office na komam na akọ na aton na ho ne bo odi ne betima beto nketua wa kurase a ko beto do okukufu se afidi oso ma obi mu kura na oti ye me se me kurum bedi akọ prot abubu omo nya ne obedo kokọ kasapen Gambia ubenya bi ado kama ama opebre nko ade a acha mfie miensa ubedidi ama okra ni age de se wontimi nya saadi nyina bidi a mesra ko dinuru yi na ne nkotwema nso na je ochefa nyame nchira. Okay. Panipa. Ohoye pa. O se wo ahodin o. Ewom se ewiase agapade yemfa nko baabia ene sa wom se papa wona agapade aka o chefa wom na kwa brane se won de wagye aboso o se abra papa wunye bi o se eyo enso ebi amasa kenye ebi kura ke ma kokoko mu okura bi kura kwa hwere won kwa ebi kura ansasi kura kwa ma obebere kura no a enka wokoso ma bibia koyew so tie se dia badwafo kan yi a me kwa na me pese me ka bia komanim ewi ase ye ba na deje o yebsa na yebsa akono eduru ba bia deja no kura na waye kono bia deja no ya na bi no koye fa so si wo no so abra ho eya tikaya mepa me ne wa ene kasa akoso afidi kase we so a me one plot no kura me de hu papers me sa kan ho no me hu se me kura me ni hwe na so hu se wo total zero sa no a na wo kentene wo ho wa brabomu a so be ye adwumaden pa e wo se nyankopon fa so hira wo sade wo kan sa na tie na wo nua no ya ni di nkomo no se ne maame ne koye koko no so eni brefo a mane mfa so se boso me so etua ne ka wo ya ba adwuma na ka ni wo nua kono so be kwa kohwe koko no na se wanka se wo ya funumu no so kura so ya funumu kura no a enye koye funumu wo bi asase so wo ye ne sai babuawa me sandboard ba ko pa kese pa me yusu ye bohuma fere edika me sandboard di fa bi two trim se dachi ankwa ma bi min ko zabila no menua no bohuma fere ka ba yo de fo pa eno meteye se na wo so papa pe wa sempa a se ka una di na ade ne sanse wonye bapani ntino intino ka odi ka dabia fa papa na kura ye bosom so ruluma yi se lo sipe masem ba bia me de mina betie bia no menjira ne yedie pie so tie ne sa akwa so ababu a wate iwi ase ye ba ye no ye bana deja a very simple message nam de ma sa ne ye bekono etupa mane fa tete ba yo de fo pa asem tete e da kire ye ko computer so adwadie emra sisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade. Ghana ha baby a wo mu ho 054031131
311 0540 311 There's a 21st clinic. One way is sciatica expert. Hey, sir, me watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afei na mebeko. Me nkrata krani. Hey, ani me ma connection man for den kofo sika dwane ne wenye otwe di musa no. Oh, Express Group adarmenti akwentu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Runabout Accra so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyimedu yesuwedu neza shansa. The man in the burukutu ginger yes a dazidur in the kekedu neza she. Intisuye hun and the nyimizia na nano wati she doing san. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into woso na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger very means you. Nyansem enton ma obi a wonye mfi dunwotwe ana oba a wofafuro saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye die sawo pentade papa eye classy ebe fataw na ne bo no da famu a ene ne nhwe ba bia se Sarakoba boutique eton ma no mema ntade de de kwa yie party office wear hodo say a suit na wo pe ladies wear e ma bags ahodo watches jewelries ama wo perenga na e mema belt na wo pe jeans papa enkoda ntade ene pidie ene na watu adi na wonhwe se kura de wode abebomu eye 1 month promotion enti woto ade ba ko a wote 10% ade free so de mawo we ya kwanya abode amatufuo ene mo amopa ne nkonkrato Sarakoba boutique wakwesa ho fedie mu kokromoti a yensa ne ho mopo da biarada hwehwele chi akwan awo soame wona Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244797215 0244797215 Sarakoba boutique enter the papa perfect. Say I no don't show. Let me say that. Baby, I take a fall, baby. You trip me out of your journey. You don't sound very. I want to. Mama, you know, be na your mom come up. Give me more, oh yeah. Any of them, Mama, come on, Abu. I want to. Lawson Dire Bitters. Lawson Dire Bitters. Don't ship my name. Hey, Lawson Dire Bitters. Cheers to Lawson Dire Bitters. Say, Nyansem, one time many power in feeling of it, and says up in front of FDA, Ajay Craffiatum. And that's how when they share comfort, not teaching hospital. The Unhuni Yakurakran Bia, and so they drew their gensem. And what could you say, BCC, I are a Sabia? Man, have fun into my pie for a view. Man, I said, baby, Esese nipa kokojia ya rehwe. Ye
Yura Asantehene, Otumfo Osei Tutu Ababio. And the Yana Koma Swade. See a BCCG. I'm not chain canning impo. And then it's a year was here for just a year. So, and now, woman be city back magic, woman be 1 is magic, a child, as our magic. So, yeah, you come by yes, I never die. So, as my dad used to say, it's mommy and I'm ready. Yeah, the money was sit down. So, and Benny Ford when you bore, saying you who Ayaresabia ese efata ni dimu ankasa nanso yankote adrumra enwani ahanai ebe hia wo a ansane ni swade hu we yabem ikakra fama ikakra faboa ni yiya eyema yenyina boa na otumfo Hill Cat project no enwie bayo obetumi afasa akwan mu biaso e dia boa okay yamahwefo ne atiefo nyina akwaba eba otententu Sompa Asem Mpe Nipa no so ma me mo akwaba ben kasemunu mame bibi aboko de Bache hodum ya fra wo sen bache me de akosia mercy bache ufiri hin na bae bache me fra ufiri akra na bae bache ma me de nti na wo se Sompa Asem Mpe Nipa yen wakosam ni betumi aboa bache me ne me kunu nete ukuna ye friend sen Ebenezer Daku oye da adwuma bache ye sprayer okay na mpacho last year 22nd June na menenu nyina sinema homachi ewi me na ya me yakakranti bibia me ye bia no eya opese omboa me ti menini sinema ni wi no kra me si okwa adwuma no saa wa nkwa adwuma no na omobusu afi okwahyeman na wafa ho se omo we yi bi ntokobwo omo menim akwa mre kakra pena bofo fi obeka che me se oyare na me se eba ne se na obi a me nesi ne mewizi se ono kra na ehwehwe nsu ego yare ewo e mu se kwahyeman ti me dinu ka na me koi me so me 19 nipa obeka che me ne fa taxi yakoduru na ne maami ankasa owo no na otena ho ne maami nua de nsuo egu ne so omo hu me se me de taxi abana na omo de na sha taxi ni mu asa hu pepere ne presenti me hu se obi mpa for car ni bi nipa obefrem no small girl ono na fro car ni bi me de na kodu hospital ho ne pa na small girl ni se sister cause me kofa me ba wo school eno no so jame ho security man for ne twimi ku ne free car ni mu pa enye yi afi ombetumi atwe na free mu akoto mpa so no na me hwede ekona na nya de a me metumi anante aye afa ama ya hwe na mama nti me frɛ madam for odoko na odi meka na oba na obehwe ne mu ye bibia de ne to mpa so 4 days ansa na ni so ti no na ontumi mpagya ne nan baako ontumi mpagya ne nsa baako na se bana ba benya stroke 1 week na busuafo na yare ne kwa kan wo mu fie ho no na obia ensi ho wo se ayie wo kwoboa wo mu no mpachane busuafo no bia ensi wa na wotwe mpachane na obia ensi ho enti megusu eso frefe mebusuafo na obi kete bibia na asan ni amame obi kete bibia na asan ni amame na papa bi da ne mpaso no so yare na papa ne kan se ura ufiri na mse me frase fusu ukro ni firi na mse ofiri brema isikuma na ose mo mfantifo de mo ni gifunu ho nti from ka kire mo se wowu na hwede besi nti me ba be ma wo university otakorade na me frɛ no ka kire na me ba ne ye no se wo doctor ofro mo ka kire mo na eni wanawa na ebusua no nipa be ye fo na mo nyina aba omo ba na omo behu se onwu na pe omo sa akota omo ka omo so omo ko nti na madam fo na me say of me friend obebo ame no ho na ne bufu no ka kire omo se omo mfo ka ne nko
na ade nti na omo peso omo ye mesa omo say ewu nti na omo bai de omo ye na omo nye nwie ya omo mehwe me na madam funista na yare no eka bra no wakoso nchen enya mu fie na abeka no ne ma Mr. Madam fun person chese omo na de yare na ye na no se da bi enya mu na mo de ye no na de nti na mo de hia be yare omo nchen mo de na to wa twen na ire so no na mefa ne nko hospital na ade nti na osam yes anti ma me no omo be hu se Madam fun bu ofu no no mbeko na fe omo ble omo ho asese enye hospital yare nti omo kọ no mako piska bremi omo amada nti na omo doctor say me nkotwa me ku ni tiri scan bibi say scan de no bo na 10 million na me nkita says scan ti doctor ka say ono so ntu me nya na do abrekora me ntwa sa scan de no nti ama okaso begi na mame na me simati nti 4.5 na doctor na edi sabre na medical madam for edin ka to 17 million iya wonu ma sa 1 week no nti yeyi na kura na video 4.4 no mu gira ho na omo nso tuai menko no mbe peska bremi no me de na kwa bibido hospital na me ka kire ne ma me se me na ye me ya me ba be ma nso nka obeboa me no ono nso school enti onfa ne ba ne nko na me ye dwuma me ba be hwe no ma me ne se debi eye wase no o se onfa ne nko na odofo ma me ya ye ne ka sei se ye ma no sore egina so nante a awreho asefem se abusuafo no kura timi jabe ma no to no so sa du ba bia unti wiase ase ayasem o ma me nti o enti maso ne se onfa ne nko na oba ankran no anka obeye ya kamena mefa nti oyale nso amemfa na de na bufu no posa wode oba na wawu no na nkrofo obonsawa omusi de ma na yire ne ma ye de ma na yire ne ma nti se de me madada ne se wawu na onwu ye no se me hyanu no de ne kwa obefre me ade chia ka kire me se wawu na ne de no kure nti ama madam fo ne kan sako o se o se ne kete mane de ne ba no kwa wo ndie amam enye no kure but ono fro se wawu dia ne de ne be no kure na de no de kwa akoye no minim enti madam fo ne kan se ako yemfa ne nkofi ne nyankopon behwem me prince samati me de ne kodu fie no me ne me baba awe a me ne bae e peja brana na ya tofo adechi ne peja na ne atofo ya bre brother bi dai nchen owo ni dai mo nchen ta fe du ba bi a me sore ntem bra ne ko adwuma be 4 na ma fre bra ne se bra kwa brampa cho bebo me ta me ku ne twere dan ma me se de be ya me tu ya ma ne koku aba na betam na twere dan ansana wakọ na adwuma se ma nya sa na bra ne ko adwuma ne pe kisa me ne me ba ne be fa no me ne me ba no so fa ne twere dan pe na ya bofo nti sa akonso sa afi de me fref ma ronkofo ma bre na me ka kire ono so ko Pentecost oye ukunu na me ko ka kire Pentecost fo no omo be fra ne de ne ko massage tu wisisika omo tu etu wisisika no na massage no ka soa nti sa me de ne be kwa ina na to 1 million no de omo fa nka me ho na mabo madam fo besia 2 weeks no so ye no omo ansa hwehwe ye kire kwa ebiem nti ama adolfo bi ka say 25 million de ba ma me ne fa no ko bibido hospital mejiye ha me de ne ko bibido hospital ye de ko bibido hospital no mo ma ye nduro me de be ye na no afa die bra ni tumi be sore na afa die akoba sa me ne me ba ne tam no enu na firi ho lenso na ntin kakra tafi ye nya sika na nsango hospital ni biem jisa ma freeway akasa de che ebe didi mpa je ma fro obi manipa na se ne 20 ma me ukunu ni me pa chan se de nse ka etimusi nyoma na no pano de na onya no timi koba me pa cho ni ba bia anya ne ya ya bro sem wo menene nati me ha me ba be ma no university no anya ne ba no o 7 years na me de ne be fa no na so da kro wa ma obi ehu se anya ne ba ono na support ma me wo se time wakra wo no oso okọ adwuma pacha wan kra oso okọ na busu afie ho pacha da bi ho mema mistake ba ko no orofo yen ko Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana
Yenkohwe abranti a yeka no ho asem ya okra na yire so okọ adwuma wa ankọ adwuma okọ na busu afie yi okoboa wo mu community from stroke abusuafo na ja papa ya bo bai so na se maami ye mare story so no so nanti studio ha ne nan eya asem o YouTube no enso ye Sompa TV Twitter ni na yenko Sompa TV Sompa FM na yenko hwebi MC a muncha dem nyina ne maame no nante ne hwebra maame no wabre ya asem o ayema maame no muncha dem nyina no na yema wo manfu hu maame no ni state a wode pagya bema onu ni mudududu na busuafo agya no maame nante kakra na manfu hu se de wonani sitie kafra se me yosa wate kafra pa oh Sambra yee orofo abreho enti subscribe share wo Facebook ona manfo hwebi ayasem o YouTube no so edi atwagu ma me tese wo no wo ye den na mo adidi Pacho Maronkofo na me from se de me fro bia mpa on fa bi enipa ho won fro fe madam fo na me gene 25 na chance no ade bre me no ana me ho ko fa police for so meche me dem man tin dada me first kan ma no police for ne hu me ana mo ka so mo ntumi nche me to na me kan boko na me ntu ama no enu titi na me hwe Sompa na me frame ase omomo amenyesa to da na me nkasa se pressure na bibi ya me mo fa da ne to so dai be ya se dai bi be to so ho na motie Pachanta ha na motie no tabona na team no 22 na bra ne te se bi kro ne yale pe o cholet bra me se yentu mutu free wem no bebu o ya ba be sisters ti ase fi papa wani ti nipa bebre o mo tutu to so be sisters anu me ho no de edua ba se apamesa aminkonto bebra mo kire me ka kire me baba ni se onu mpia bonten no video na so biti dem no alofo na so baba ni se ya na wiase nyina hu bi me ka sa apara papa ni sa na chi no koi afefro no de bia obejira ho no aye me sa se da be na de me ko be fifi o ha be ko afi de metete mananti sa pemwa so minya bi me baba ma no school no fi January be pensa me ni school fees min tuai ono ane be di mate anu nyeska kotu ane daika onyeska kotu adaka na ka school fees no ko MP o do ko ka kire no MP ni kire me se me ba ne nko education minister ono nko chiska e ko do na education minister ni bisa me ba ne se me delegate ana Osei aduchum but osim me delegate tam se dey bi na education minister wa Ghana ni dini ya boka asem pacha what's work on office pacha me ba educational minister pacha okay osim me ba ni me delegate me ba ni si dey bi ba ni ka dey bi no ofre MP ni si ka no de brand no aka 40 million penti this delegate for no betu dia momo e ba ni sa ko school so ko si bibia be ye bia no oye bi nso ntumi nko ni site mani hu sese no nya because of school fees ni ti tinko be sa be fi na wa ba di mate na dey sti oko na me juju na so de onya botre ma brepa no oko duro no it is so just school na say what say level say but level 200 eh kwa na wa 200 300 400 here kwa na wa o mam tie say baby amotin so so yes yetumu pacha panisi efri say maame no echika so say omfa ne ba no nko no wode ne koye no omo sa meki atamdu aso mbehwe no pacha da bi obi ansi obi no wasa akobo mama ne say de omo ye no ensem fata pacha papa bi na behwe mikro no no ko omo fi okwahyeman waka kire omo se de omo de ya me na nya me yalfo ti se me don fam na kwa so omo be kire omo maame ne se mi mu adi nto mpesa me bre na meti odoko wa me nimbe bi omo fi okwahyeman asemba de na me ba be ka kire omo nto mpesa me bre ta papa no be ka kire me na me se enya be ma na yo ho ade
Pacho Debbie. On your one dear. Pacho Debbie, yes, and no, yes, or Kwame Wadia, one and so far, not dreams so about them. No, what's oh, yes, so walk your one dear. Pacha, and the fan I dream says, oh, yeah, Hejra, to near Messens and Passo Gufom. Namsi then, I know. We go so besides then, and Sana, my famada. How much it removes a said, not all your son, why, sir, my diachi. So, who's so yale. Me pieko catch up a papa and a high fever. A PSC at the Neko Hospital, pa, and Johnny Free answer. Or Johnny Free answer, and I may want to know when the Kumo Bremensikuma. Macako Shano. A mobusia penny, I didn't know my buy for me semi meshano. Or to church a second. But I made a back to go draw their own Trisakani beam. Then so dear Chana and my me, hear me. O conquer Bobla. Yellow phone, I confano. Oh, the busia me and Branca or Danny for. And oh, fano. Oh, simple brave. Mamma, so Nibano Bank, Kobo Brady. Yellow phone or confano. Ah, the busium yembra. Camadana yellow phone. To me, friend, the Babema, one crown, or catch and Babema, and say, Yellow phone about. Trouble, Yare phone about. Trouble is here, Mamma, but is here, what? Me rapo, papa. Ah, a binum to me, Casamana Trashio. A binum to me, Casamana Trashia Pao. Obo Heba and Medical Research Center or for Yanko Obo Heba na ye yadi biano yemfa enkoda obo na Obo Heba and Medical Research Center no umfidie pa na woyenhwehwemu ehu yade kro ansa na wode aduro poten no akan yade bibrebia de fruit nwa no ekosu na ase no Obo Heba obetu ase na wode amawo na omo an side odin Heba bitters abadwa so namsa yade biada etu ase osisi ni yoya na odin no yese bema so no ma otumi gina so che nyasem keto akora ode preka se powder ba immune booster aduro pa nkwamwa no eho be de na akon atia yade bibrebia de beba ni paduemu na mojawe anemia no so no obi a wanyim bia no onom preka se powder ni bia ebebo no pa amanyoma akonkan na ye pe wona wado ato adumanu one of Mamma Docron no any dim hwani 0257472506 0257472506 Obo Heba and Medical Research Center na mekanfo na mediamam Lawson Beverages na ka kire o say or the Lawson Heba Mesha Abadwaso san or the Lawson Local Mesha Abadwaso or the Lawson day my bitters abadwaso the my castles abadwaso or for the my bitters no need him anya asem keto akura yen konyen kotwitwa biniemu bobi ya ponto ne abadinto no fa kwa ni pa bodompen no the my bitters odi him pa hangover bi anim se na mu minimu moton no betumi so atebia di anya asem keto akorostro no nya benane emema no kyerese wonom kura no a na the queues no no a renchen nyoma be kosoro pa the my bitters na mekanfo na dem Lawson Beverages omo na de abadwaso or for Yanko Pebinto, Pabu, I be in the sport of who doing ano, or taught to be no bit literature, but be a tone and San Etu saying that, Ubinia Biaton, Nuacoton, Edison Sompa so, Yanfra our Homa Wiso, 0242 133-577 0242-133-577 delay my bitters and I make come from the amount or the 3P garlic mixture abegwaso Piwak Natural Health Limited or more and I did 3P garlic mixture abegwaso or for a garlic you 100% to song garlic no and yadia 3P garlic mixture to 2 yadiase and yasem ketwakra vitamins ni minerals ni ewum ayimu ma say tenkom vitamin C no and yasem ketwa for say unya bia ebeboa papa high blood pressure na betu ase menstrual pains ni na asthma no obesity also do stroke ni na da yenom 3P garlic mixture medical culture say Piwak Natural Health omo ene de abadwa so ba bia ton enduro etu nduro biada okwa obenya biato na fa kwa mechi de okwa emfelu kura obenya bi kumasia o colina keba any crispy heba kofodua so gamsin pharmacy o kanshi angel heba eno ewa akra yemfre wo mo 0248928824 0248928824 3P garlic mixture and I make for nam dia ma aziblibo sonkalu kagoka togbe ahaban keke ye se sunsumu asem kwa dia emfa babia anu yia togbe ahaban keke orofo yenko togbe ho na yenko fa sunsun semina enkonko dano ye yade bia yesunsun sem bia obetu ase no dia man 02444847
477 0244484777 togbe ahabanka kene mano no yenko twa bia de eno no club odofo club bia no Ghana Fonsa ache papa sa club bia no udidi nanya club bia na kwakunya asem ketu sesi unchen na ho atiatesu eye kama pam club bia ne mom oni fie du nwotwefo asem koso ba pemfo club bia onum bi aponto abadi ntuo nyina no yentwitwa club efise club de bia de eno no club burukutu ya bema nso ni burukutu no ye akakado na yemu ma se tenkom onoma na mumini musamusa na mu hyehyɛ kakra orofo ebema ebekle truth na nyoma konkan edi ama burukutu no amanfo agya tum nya asem ketwa ba bia ton sa tu sanyina oni fiedu otwen koso oba pemfo numbi food and drug authority wo dia fo mfidim se eye kama entu betumi anom 0244620294 0244620294 burukutu bema nsuo so eni burukutu maame sesi a no wasene so ye yarefo eno ni abro ho sempa wazo ye yarefo uyina no sai debia oka menkasa debia na waka ono aduane na mekosoma na osimenjai ba owie na obisa mesemedi na mesoma kasema da bi amapia kope etu na medi saa na medi hwe mekunu ni saa dakro na woguso ka frɛ ne baba ma wo fun so se me frɛ fun ba yalefo na bawo da mo be fa ni kunu na kɔ na ne ba no so se ma ne MC amofa papa ne picture ne dan no to so ma me aya asem wo se yarefo na ba ho be fa ni kunu na kɔ na ne baba ma no so se ma ne mfa ne nkɔ no si o tumi na on fa ne nkɔ oba pay se ekokoba ne se ukunu onini di nkɔma na busua mu nsɛm ɔka bibi kyerɛ wo ana ono ompe kasa onka hweda te se otimi kasa ekwan ofa so yare wa kan kyerɛ wo onka do kan ani se omu yan se otwa bofom adofo me bebe sere idru bebia Osei Aboagye Nipa wa bra otiase o emu nipa wa bra otiase o me wura ho ma me nwa bai papa sabia ku sabia nyado so hwe sabia me sister osi enanti na wodi ahode bai no di be men edu ba bi so abusu bi so tirimu odin o amuna samwa sabia me nimse abusu na moni okay kwa kudia kasa ansa ni benya abusu apene na pese mre na ba shegu for sure abasra entre no mabi kakawa amene kasa pacho kunu infantini o amene kasa Osei Aboagye se obi se frena infantini jande no abusu bia no ana travel bia edufunu no okay abusu apani Kofi Akon ejina homa so papa memo adwomo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie su okumase nempom te sei ya me atu pepa cho me wo be o se wa o be ye cancer me ba cho se wo be ye cancer kakra wo fa se aye frɛ no Ebenezer Dakon oten nka ache hona Ebenezer Dakon oten nka ache wo fa ase ato o meten nka ache na wate se yeso yare e ba cho mate so yare papa na ote ye no sabia ku sabia nyado abusuafo omakwa akɔhwɛ no na empo omo de aduru aka no e ba cho na asma obi sa me misra wa me wo ba bi ne e ka sa me misra wo okay abrotia wo ba bi agya no ya no na wonye na adwen so obeyi ya no omna samwa Avonti de kaka meka ne se trap bia no ya na yeka se nipa wu a ana hu se busua pani se bo te ka ne front busua no so for mani abre nti busua bia no ana trap bia no sa no ma na wum baton de to so ma mi no ka simbi me pese me tran simbi because aka careful no o so ko education minister ho e bia na sa process no ene faso ahonso menhwe wo ye boni di ka asem mo menhwe minim de ntia me kasa no enti ahonso mo menhwe wo ye faso bebia na nice ho bia me chia no
fantefo yene ana bebia obi a mechiawo du no ma bi se ya na ahomete du no ma bi se ahomete de pesa me kan nyina ne se papa hwe the picture ma me patcho se ya na ote ana bia beka ho ene ka se kura den ka busua ne bua obeya ka papa en ko benya yaresa but na me minim se bia stroke ni o ma odo bebre me minim se bia oda hotim a wontimi nkasa kra se na oda hotim na ne watima se de na zani da so na ka de aka se aka hoden ene de obe support maami ene be men ti so ampa se be men se bo ye wodefo bia ka busua be ja ne sa abusua mutie yen ene obi amutie me se montage abusua se ade e kwso mba ma be men ne ka ra ho ana ne ka kra ra ho no munya sa de no edu no ma bi se esam yenwia no mfantefo mpanimfo wo kura mu so obi nim se abusua yi a ade o mo de maami fa so no ana odin na Ghana asam na ne se wa okay na me admo chane ne bekasa me kasa bia na mfante kro no se wo bebi obi ane na yiwo ma o so kro no free mfante kro bem Brema Sikuma and ye popular town na abusua pani wo so wo din komo ba kwaku yan kon homa no so obi won kran so ni mom situation memo akwa aba good evening. Ni afra wo say? Your friend me Emmanuel. Yeah. Me nwa ba ya wo ha woni ni kunu uni wo ma setrem sesai. Minim ni yepa wo odoko tarazu na penti gwa so le kakra na ebie la sia o banani. Tu fa no just mamene tintia di lompo adi aya so be support ni kwama ne wabusia fo na nyoma dwumpo se ombe si ho mami ame ne ka senso sebi na yin se na ya ne ya mo consider da ko pe ye ho kwa na mama esia from anyumire yi o da hye ne baba kwa o do ka so university o da hye ne ba ne sa be ti sa tani na ni ko ni nya ya le no o twe busa fo na ya obia filter ya le bo papa obia si woda okay kwaku fasi edu me be ofo de na pesa me ka se edu me ma so enti ere na masem kakra ukwa adwuma se me pa utwa maami intro na akoba ni se batenke ni yesa akra na nkoficho akọ abusua mo ho no mo de she ba no benya asa ya de no se mo na mo de no nyam na mo de no munim ide ti de se abusua no mu jama ai sabe maami na sabe maami ne nsam na wo kan ade se sabe chiwa ne ho anwan ebebo ne nsa ne nke ebebo ne nsa sabe maami oni abadaye kaka abante yi papa yi abusua fo mo ni abadaye abre ko pa so emi no ma bi ho no ma na ye beta fide na mo ya ka me ni kwase ye ka okay abusua sorry ofo so be ma maami ne friend say wa se ne friend say Yaw Sikuma maame no se wo tie na ofo so be maame ni asem bia ka ne busuani bia ka kire ne busuani bia maame na me ka kire no se papa yetimi ada na wotwa mu be se bosome nkro ne akire no owo abadaye de ma akoda no na ye me wanwa se de we ka ne ya mpasa de anka medi maame ne ho ya papa na ewiase wo wani nyina ya kanfo enfatifo kakanfo hu bi na sa brante wese so otofom sesie ya ababa wo ya wotia mesi woni ni sutumi wose ka se wo wudi omudi mirika ni sibedu maduru ho no oba ya na wo huye ne de mo sa tuka esa de ayi ya friend say mo ho sa esa ko e wa abla wo nya de ya oba nkran no wa ba be fa ya afo ofo so be ma ne ma bi wo ho asa bi wo ho wo ka wa hwe ya na akwakoda no wadidi atem what was here now obi ba or no disable so another person living with disability but or born home de on na ye adwuma and what they ahwe sa papa we say na ne papa ye bia wa ye no enti no no so anya sa abada ye na oba bia ko agya no okora akọ se na mode hye no be wu ananka wawu mama mi abaso me kan kye sa mama na wo sa bai ye fura wo sa bai se so otie ye wa eye Brema Sikuma won si ni trase no ya nim guase ni e de amama
Mema kura me fa sometimes ya da binu wo ho amako bi na ya na wonu mo abadai te se be se kwan bie wa se be wo sha ase ya manager nkura wo a ya wo mutimi hwe mu na da wo ba do so de enkwada na se enkwada na wo ma na atuna sa rama ka wo na wo gini si wo na ka ma me ya adwuma no de aba ba hwe no ofo so be ma se mo se bi gini si e be sa ko wo bie mu ntino ni mi aba ma na ye fe no mo mpeke ye be ko na enu ba kwa akokasa na ma me yatimi enyi na hoto me da okay didn't you sanka Vozo be ma ebedi kan busa se ba ni se ye muza se papa na ne ho de oni abusuan te se etomle bi ade ye bi e wo da achi ho abatan bebele se wo a ana hunu ya wo ne ntete bi ewo na ne ba betu kwan bi akobo braba akohia oba odo no ukohia oba ni oni oba na court ma ame no etesen ushia abusuan ntirimu ode no ohwe ya wa fam na afi bedun pempensuo bi saa ni die keke no wonya asemba wo frɛ na wo mfiu ndi tumle bi ma ya mushia mema wa abonte na mema mushia ma wa abonte ya na mo manse wo no so hunyia mo kakra nyini nyina na yiska waje ukunu ma o ma me number free ukunu wase number ne bia waso wa frɛ ma we de na me frɛ wa che wo ayi nipa oni ne tie ni o we de munye na de mbe bia so bete ye nka me gidi se bibisi na wo kofie nso a omso de ani gie kakra be hyiam but mpempisi ne nam ye gohia adofo wi a ye ni gie na ye nko aye ye nka ye busua sa asemba na wo kofie wo hia busua ne ni tiribom se papa e maami a wan obe woro de amaw because wan fena ni di ama no ndi etumo monefo ne etu akurafo se wonim se ono kunete na wase hu hia wa ehun akatua na ode wonamu no next time ukunu to na amasa ade na hia wo sa aso ye beifo ye bonsam kro na atete bana mu anya tinani die kakra ma mechia wo manam se me cheke wapom o ye de asemsi obegina wachi but wo anya sa ade na wotewa obone ntampo ebone ntoma no po sa afuna musuo nkan na bibi ni no abafia ye nyina ye wabusua ye maame no mka bi enti eto ebi de sa ade ne banti ye nhwe won so na ye nkoreti na asumdiemra na ba bia okunu aduru kra de ne ho ato na wie KKB tiemi aduma we so ama no on fa aduru mane omo na ne ho nto no e advert kase pa minim so obetimi aye tuotie ono amfa aduru mpe ba bi omo wodi anu nko ade on fa ho ka no on fa mane omo sa ne ho beto ndisi am na gine din mo KKB no ba ye na KKB de tu abi mane minim ni obetimi aye nto omo moduru no nche se de be na nkasa ayi we nko ade nke mfiri ma amene so yale ne na yale sa ho asem de ke mfiri ma amene so ezi Sompa obi ehu tichine bi mo papa we asori timi pagya ne nsa koba a video advert na so chen ne ade bia wo bebo no kora intimesere no utia bi obi am yeso amefre no onhwe no nso obo betuma so obo na nyame mfa ne so nye na asumdie mra na yasere adofo nso ayo mutie program se na mzo ma me ne yebi na efe kwa sister ni ba bi dawo momwa wabobo bosia me atwi no mutie dwumadi na ya modaya mo fe tomne bia wonso de kakra bi ya furu boto nshira kase o kibe wi oba furu fozo msiro ma me no me blend taze mbre 500 bi wanso wanya bi kura ko han dan na se om dia to bibi kakra di ebe ye nshira de amawa de be sere se obi so try bibi a ebe tuma ha ne yatima so obo sa hawe e de furu fozo okay minni bibi aka me de na ka busua na ka mbeka bibi a kire wo nimum asem de ba problem number we need to tackle the solution and wana me maniwo intim kamesre diaspora for any WhatsApp group na impempi ya na omuboaye no any ahwefo ne atiefo nyina se ma mimpo hwani situation bosi a wabodi ahwe ni kunu abusuafo ahoro be me ya abma no intimi de kam se ke mu anipo wa brakwoti ase eye tete na kama mi ekabia wodi aye twetwe na positive eta no ye hwe ma mi kura positive be che no kura be da tumidika hwe abra ko sep 0551931931 kon homa so 05519319 me bra ko papa 0548 okay
Also bema wo kai semre bia koda bia baba wa bi freaking tampo ba se wakosua adwuma wa wie ne madam say 6 million wantua ma nti wa boni dua ma ya papa bia no ofra America ba o Santase Franch ne brada na Peter Kwame Boache o send ni 600 no man here sisi a wa frɛ wo say ma media no so aka na koma 500 cedis nti two brothers enterprise odon to drinks ne okay man is here my boni din no two brothers in the Ifrim. Hey, nanya one is can free buy o go so kasa fan advertisement me man there sa no mo friend no okay eno ti yan ko homa no so advertisement ya sesa 0551931931 0554831931 0548931931 hello baby afre udi good evening majoso Oforisuo na pom tise kama pa de nyame ase edin do original pa olim ka se freeman so okay original Oforisuo mami asem ya ma wle ho papa nyame ni mfani mini ani ebe kan se nyankopon hye ne okay na ebe sere abusuafo no omu se papa ne ye wo mo de hye omu se papa ne wo mo de hye said o ka say wo ni de won so mu di mirika bae ye be stress boni bi no ba ma me na ye wo ma o mu fa nche no mu hwe o mu de hye no ma na hon toro no mu ma me no mu ma me na pre pa e be se ru sa fona bo ma ba so ni aduma fa mu okay hello udin baby afrefre Osei Aboagye na Costa Rica se fre kwaras yeti opanipa ko cho o ba ya se ma si ya ro so na me adewa kwa menti afia ne se ani ntina papa kwa busia fo ho wa ti ankla no plan so wo kwa adwuma ebi aba ne ne obema no o busia ni ntemu ndi asoma mpese busama no okay hello ni mapa moye Wani hello Hello. Ma no so kakra baby afrefre udin. Fato me kasafri kofodia. Kasafri kofodia. Never time at ma kofodia. Okay, yetio. Ebacho. Oh, menti we no. Hello? Me pacho. Asem na kama kuma pa na ya me mo. Ene na me ba yare ta ni me bia sende me 200 ti me ko me de ko se nya me aduma kra no ho ato na me so me e bo di me number be na 0243 5878 0243 5878 anoti se opese odi bibi ebre mami a number me dia to dwai obetumi an sa ebeboa pa 0243 5878 okay production line one di kan no na monfa eni sa adwuma no ebeboa pa hello baby afrefre udin be frefre francho akmada francho efe me new man okay na woni abusia panyi no woni ba dia na tire woni tiri mu no omun se obane yarofo ni nti na mo ya ni sa no Oforisuo me chianu abadwafo me po Asem Mpe de bia ni wa me frɛ me nyan let's go for free da bia okay abusia panyi no nye also ye meeting hello baby afrefre udin efesin koko efesin kojola bi kwajo yenti o kamta baby a me tresi wa na asam no eye me ya pa se abusia na di sajum daddy sister ne ka se ni kun na wuni ani dia mo ba and so ba ya na antisa na mo sa ko ma me ne se tiapo so nti ya pa nti mo dia se mo di hie no mo na bua ma me no
Okay. Hello, Osei Aboagye. Majo so mame. Ofalumba so me pato number no na wo asie na na. Ano 0243585878. Uhweti so adidika no number ne dika no. Yes, I say you say I'm going send it 200. Mate. 200. Mate. Nyami shira usa kwan so. Hello, Mbasho, good evening. Majo so katachi. Asem Mpe Nipa. Okay. Because free take. The paso ni dana udika ya okasa yana. Media na mpesa mikakatra. Media dia muka ina menemo nyaje. Ya ishe ademu die wasro ya ishe ademu die wasro kombe deno. Asasi so obuye mi afomi mu. E wo so obuche mani yimu ne enye mutia. One die because was fata in sakane die. Yini ni wa kadie jaye. Ninyi mu mana bi ku wo den a obi ujimu a obi benyemu a obi onye Hello. Baby afrefre udin. Me ka chere bi ni ya Jesu Abuakwa. Okay, mama yenti o. Wo de ka so ametin so. Futu mo ni na mama. Ya na. When you kwase kwase ku te for sankran. Baby a bed dan ahutu. Yehu be ma ye komechi. So si ya be hu be ma no. Enka okọ. Oni me ko ma me no. Akọchi ati ma se ma na ti ni me se ya. Enka dia asam ba ni. Kama me no na na chi mo. Enchi ya ye ni na ma mo. Ti e kwa konti ni ko hu be ma. Yan kai se be mo ni so. Ebishia. Ma me papa mo ni ebishia. Ni yan kai ho se ebishia. Na sendi ba o na na mo chi ya ma. Okay. Hello. Baby afrefre udin. But so no very in the Esther. ST yenti o. But no dey na me Sompa ni mapa mo ye. Nyameti ase. Ni bi na mo boga na man. Me sister no. Na me ni mo bo. No on kan on sel ko ya. Na me man so ayam me bi ho mo ye mistake o. So you see account. What cry right. Ko busu so me ko me ni ko. Ko you aho akfa beto ba iso. Na me bo na pa e sane kakama no bi atagrama no. Okay. Yeah, that was it. And then my family. Hello, last caller. Hello. Baby, I'm free with the mommy. Maybe the Sarah make a free at issue. About why you? Many are banning the day and a future money. I say a good media money a quarter hour now. I saw no idea. Who said a 9 year and to my mouth home for but Nigel was sent to obey as so look at Franca, as soon as you are, was here. Make us educate you, maybe money. If you are Casadana and Janaka was about when yes, I chance then 9 Casa. And I'm assuming any fans, you know, I mentioned the number of they betray they are born away. Okay, I had didn't know ABC. Your best said medical catch or said, Yaw Nipa wa bra wotiase enu ntino wo so ha na wo so ha no ni nyina yatumi apagya na akoso na yefe na me baby ha me kura ne se yinua bai bosia wakobubo no ye twetwe no be ma no de kibetu anhyehye na nsan ya ne de komo na busuafo tietie onye oba ne kura ho ade na baba we ne ho asana na ho ato no entie besere se mumyehwe ne yankoyi nwa bai kai man enti yabesra se 0243 585878 0243 585878 ohwe production line no a de dikai no na mo famfa so na enyefe nyenye bi mai nwa ba no onkoduru nkan no na se de ahye na funu ma mo boy sa akwa no so a yesu bedam wase ye pa edru de keke bi heba center
ebema akoma na do sharp because me keke bi heba center di pa abrotia also enuanom bi crash send ketwa bi ensa 5 cd scroll bi send 5 cd 10 cd 20 50 di obenya bia no ye fama ye sister na ontimi enfama ne but for so be ma ye ko ye fa happy birthday nkoma me ankasa de wodi machi ma mi Rose adwabo ahema no eja bi okay kire ne na eye na woda me dofo nyakopon koso ensha unuam nyina ye se do papa ye nyame pa na yes ready ama nkwatenti ahoden ni apomden wom enya wo chefa happy birthday to you so and Reverend Mrs. Bezra Benedicta Bezra one also so e wo go so happy birthday to you Mrs. Nyakopon koso anya okese o ma na basam nya du enfama no ma ne wosra no so enno so enfama love you so much we efri me ena abusuafo ni nyina ho ena de odi o twato no so ye queen ono so e wo Sweden akwada afi no anya mfinhia mieno ne maame e ye nsentre ni mapa mampokuya adepa no watachima Gaskia FM okoso de ne bano no ene ewa woda medofo nyakopon koso anya okeso mo nyansa nimde ene hunumu esi asese be ya brabon bibia betimi akoye ede ama we love you so much ofoso bema ye fancy na ye numbers no wo how bia mesro de fato ye nim e wo sa line so 0243 585878 0243 585878 and answer 0552 095593 0552 095593 0552 095593 maybe no be abefre bia no ye bejo so ni ahwe aka wasem de amofo so medal okay enti nyame ya duma bochina no moma inshu love na enyefe akwani asaso obi obo ye ma Sompa Asem Mpe Nipa ye de ebeti ha no ye beda si papa fo so Aboagye me ma pamfo ya kra mo ye ko